Talflava o se whapoponga o talamai Australia. Ua pasiela so le palemene Australia se whainga fōu o le atatongi ai le supa mō mātua e awe liwi wha mātua po parental leave. O te tongi o supa o le a whapopo atu le tongi o liwi wha mātua I lalo le whainga malo e Albanese. Wha mai wa toi whafo i eire whaitau piriona o tupe I teo ngā tupe mo le litai o mātua. O la tau e anga waa o mātua e whananawa la tau pepe a matatu tau sanga fōu lua wherusfuru rima. O le atatongi leo whainga leo le supa I le whai ungo le tau sanga whare tupe ma le a o kometi lama na tu wina seva ngā tupe le supa account a le mātua ua mahe a wha maoni ane e tatongi eila na supa. Ai mai le minister mtanga luenga Amanda Rishworth o le university I tu ai ngā suinga nei e wha mauti no ai le maua e mātua o le fsoswani wha mātua e ala I liwi e meise fo I le whaingo fio no whetu nai ma wha mautu le teimi e mālo loli tai ai. Wa matoi whailona fia fio le toa tere lau whaita avale le tele o vaenga o Australia le basa nei o no sina wha mama venga I le tau le penisini wa iai le nei wa yaso. O le au mātutua po seniors fo I Australia I se sifo, wanga wa fo I mo seisi wha mama venga, to e sea mai ei leisi wha sene mai le pau o iai nei, I nisi o pau o setasi o whesoswani le malo. Whai mai o le pamu o le United Stations le e iei le pau wha popolea, mo so setasi e iei le seniors card. O le tau o le penisini I Perth I le teminei, ma wha pia fo I le tele o vaenga o le atunu, ta la pitu sutasi le lita mo le penisini vatasi. O le maua isi whaita avale ua atore vai yaso I lalo le rua tala I le lita le tau le penisini ma o se fiafianga le ua maua I fo isi e wha mama venga I le teminei mai le tau ngata o le soifuanga o iei pia I le tunu. Ua whairo e leo New South Wales e le so o le underworld government leo lo wheta ua ina lo lato wha ngā ia o le whaata wina le cocaine sini I lalo le ingoa commission e ngāru lue ni tūranga ua whaatu langa le lei ma whainga tā ma e ave le wha mua mua I le whaatu ma wina o le lei loa e nisi ia o lato sapalaya dealers o loo I le a ai sini whamtaranga le mera usue. O le whamtaranga leo le sootanga po le network le nei o lato sapalaya le tusa marasidia le tasi tesi mare valu piriona o le tau o le cocaine I le a ai I sini rawaia I le maasina o aperira le tausanga nei. O lato puaina se li e ruasu tasi tausanga mai Guildford na maua I se kilo le cocaine ma le isi se fururua kilo I se taavale se no fuanga la tane. O le tau o iefua la ufasaina pe a whatawina e o le sidia ma le 2 miliona. O le soita tura e le le whamsinonga a lo wha o pere suenga I isi. E tō rūma mātiriu ina ua vea le taavale na malanga nei I le Northern Beaches I le pōna pō whai mai na wheto ai ma se la au ma mūai. O le taavale le tuenga le Toyota Corolla wheto ai ma se la au I Burns Bridge Creek I Balgowlah po le toe kwata le sefulu tasi le pōna pō. E le uwha maunia mai e le teminei na ua waa fia a wariputi o le avata avale o se di I pe ruasu tolu sanga le matua malana pasese se tama e ta I ruasu ruanu tu sanga. Pai mai leo na maari riu ere I o atu soswani whaavave ma lo wha wau le teminei suenga pe o le sawa seisi mafuanga. Tala muli, walipatira nai news I le solo o whaiasa suenga leo I le propa le awa le Canberra Raiders Josh Papali'i ona o se mata upu na ofia I le amatanga o le vasa nei. Whai mai le ripoti na wala wane leo le kalapo le Raiders I le wawea la songa fua ona uniari I se to olua walipatira lo la wha leanga o ni mea I lea no fuanga ma mumusu e anga I ese. Ta ua le ripoti na wha maro se leo le ave se mai o Papali'i ma se tasi ari mai lea no fuanga aina toe fo ena lawa I se taimi murmuriane. O lo wha a wau la re suenga I le mata upule nei ai leini mōrianga ua whaia iai. O tala nā radio Samoa mai Australia mo le nei asa tofi, whairo I fo ia tai au, whaasoi fo ia. Malo soifua, o le si fufonga Samoa, Radio Samoa, tasilima I vatolu a mo, se ki a Radio Samoa. O le wha atoa uma o tātou tui pui ar COVID te tau ona whai, o se awala I tau sia le lei ai tātou, o tātou tua a mātutua, mai e pele I ai tātou. E pipisi le COVID le vau tangata, lea e ono a whaina ai tātou uma I awala ese. O nisi tangata e sili atu ona tinga aina nai lo isi. Mo le pui o oe mai se mai onga. E whautua ina le whai o le tui pui ar COVID mo tangata uma o 5 tausanga malunga atu. E le ai se tutongi, mai mawhai o na whai pea uma le ono masina talo o na whai lo tui pui lata mai ar COVID.
pena e maua fo e fa mai mo le fatonu wina o so ava noa po le fia maua o nisi fa matalanga fa so tai lo fo mai po le fale tala vai pete tanga i le bookmyvaccine.nz O le Casa Beds and Appliances o le tali o mana onga i o loa e whaatotonga ilo mauta ini tau le lei toe ananga tā e mawai moenga ngā o si tutona New Zealand wha a pese tino fōa le potumalo lo lau ai mano fōa TV la au pese usa aisa masini tā lava telefoni fe aveai maisi a fiu ane loa i le whawhituwha Great North Road o tau po le tolo fituiva Great North Road i Henderson le Casa Beds and Appliances telefoni o valu selau lua 555 o valu selau lua 555. Ele ai se totongi o au nanga ale mapumaya mo ainga e mo omia le fisosoani. I au nanga ale soifua maloloina mafale e nonofo ai. E mafai o na whafsotai e le mapumaya ia au nanga. E fisosoani foi le mapumaya pe a mo omia se wha mama avenga. I tau mafa mo taimi whaingata. Mafa lave whafua sei pe a mo omia. Wha fisotai loa le mapumaya i le telefoni o valuselau. Lua tasi. Mai le afa le valu le tai au i le 5 i le afiafi. Whai mea alofa i a inga maua i Samoa e ala i le whaatauina o se hotel tā alofa voucher. E mawhai o na whaongaina mo aso tā ua whailongaina. E pei o aso whanau, whaipoiponga, pe whai malolonga mo tā whawhau ai whaiungo vai aso. Whaatau e oi New Zealand nei, ai piki e lau a inga i Samoa. Tanga i ane i le pacific40.com/hotel. Ma whaatau nei loa. Pe vala au i le o lua tasi, o valu tolu, lua tolu. O lua tasi, o valu tolu, lua tolu. Hey, oh! Ia e toi whatalofa atu i a te oe i le Gagaifo Faiva. I le nei fo i vaenga o le tutua, o le whaatawhiti o le tele o ngā luenga, mo le mamalu o le atunu. Malo le usu ana le la i le tai au. Ia malo fo le whaatotoa i le tele o tiu te mawhaiva alo filima sa uto ngā pātia i le so. Alo baia o le whaopoponga le nei. Ia o Faiva fo i o le ua whaifo, Gagaifo i le nei a so tofi. Ka me mo sa manuia lo tai au, manuia o Faiva, manuia fo i lau ngā luenga. Ia au le ua tātou tū la lata. Koloki le kat, a ea. Ea ma ngā i loa. O whene papu ngala e alu e le lako, lako happy hour. O asoa nei tate manatua ai o whai ngā luenga i Samoa. E tā loa le tū lai wha, ua umana ka vili solo ma ua whai tonu whoilene na whai le sfururua i malolonga. Po whera kako ke whelo e nā nei, po le bistro, au iei fo le bistro i nā aia. Ia, po o i le, ia e māloa le RSA, ia, pa ia mawalunga, o le whaka tā pua i le atunu, po moe sa ala whai fo i le tai au, i le malu o le tai au, ia, wā fo i le au unanga, le sunga le ri au, te whai beni, ia malona fo i au waa. Ia mai o te tonu o le fola le nā tātou te folau whaatasi ai. Pa ia mababalu wha le malo, pa ia fo i mababalu wha le atunu. Ia matua le tuu ia te utou le whaingaruenga te tofi le atua. I whata whai tau langa e fia le ngata i New Zealand nei. Ia e whapena fo i. Ia Samoa, maso se tafo le larolangi. Ia o lo o sila mai mua mai ai. Ia malau whaafonga anga. Ia me se fo i lau tā whaunga mala ue vai vanga i lunga o le apio fo linga mana tātou YouTube channel Samoa Radio Live. Pol kalabe o le Gagaifo Faiva e watu le wha malo i a te utou le ngā lulue le wha toa le lava papale male o do sai fo i ia e maise i lau wha funga mai o oe le whaia onga o le fo mai o le leo o le ave pasi, o le ave taxi, o le ave courier. Ia auto uba lava e le mawhainga whaangaloina. Ngā luenga le ngawina o le vauma, o le whae e ina o le tai, o to tonu o le ofisa, o si au lava pisinisi ma si au lava atina. E mwana melna le watu lai mai nei. Wa to tele alo matama whanau o le atunu i New Zealand nei. Ia ua whai ala tau pisinisi.
Yo, popoto, e mumusu e o koe whainga ruenga I palangi, ma whaalongo I whakongunga, whainga rere palangi. Ai la mare au le ono sai. Kere foi ka ngaka Samoa kuri le mea ngaro ka ngofi fasila ko pule ma tangata fo le o supervisor ma me fa pena. Pe a o ina le fitaui ma le mafo fo le hambo a ia. Ia fatalo foi a tu le foi ngaruenga alo le soi fo mria na yu tu fa le tua ia fa pe fo I la tu malolo manu malo. Ia malolo pensione. Ia ele ngatilia nai tama. Tina matua I Mount Malawa, ia whapea fo I whale o tangata matua. A talo whainunga o tātou apia fōlinga. Ia mai lātou o loo iai I le YouTube. Ia tasi ale tala le atou sa vea ma le sunga I le lauli Isaac. Ai alofa ia ma ua kaungi. Press the like button, share our program. If you like laughing yourself, then somebody else wants to laugh together with you and I and us all. Ya, maria ia le manava o ngā wenga ma ngā Gagaifo o tō Faiva I lunga o le awala vai. E whai asi leanga o le tala o le tau. Ana nafi ana pō manei foi. Le la o pe o tau mapu mai a timunga. Ai o le savili ma le sao o le savili ro iai. Ia o le tūlanga nai. E watu wai ia le fautuanga. Alo whangia. Whi mariu. Lo vai nunga le awala tele. Drive to the conditions and please keep a distance, a safe distance between you. Ia male fo I male pambo le skavale. O kele male au yo kua la susu ko le pambo le skavale alai faia. Ia ku fa fo se I mai lo. Ia ona pakaku ai lo la e le me lu ma ke I lo fo I ele ro o se se o ia le na fa malo I fa onga fa malo I le tupulanga tamaiti male le usula onga malo la tamaiti se le to le ka sia fo I ke le ingo fo ma Iceland se si tamaiti I le nei aso ia pe stop being a bully at school ia ia le ua se fulu ma liba minute ua te ai ia le itu la e fa ia o le ua fa te si mai la tato o sta mai malolonga la I titi lava me mo waina I tato fa se launga e tolu pe fa fo I mai o la malo fa lo alongia ia o le paanga to tino Samoa o le paanga to tino ale ataua ia ma le sunga lauli a o le paanga to tino le na ale ngā Gagaifo o Faiva I so o se aso. Fatalofa ia te oe I le nei maenga o le tautua a le Gagaifo o Faiva. Ia, a wafo I o tautiu te me Faiva alo filima o le nei aso. O le o mafuta mai, ia, le usopele, ia, vaatu o na taulangi,
Ia, ma le mamalu fo I sa sautua fafa. Te lainga leo muenga. Wa masani ai Samoa I tafa fio le narangi ai whapena fo I au kilani nei New Zealand. Tele ai Edwin Puni, o le paanga tōtino le na ngā Gagaifo Faiva, ma le radio Samoa, nei a oli. Patalo fatu balole soifua manuia ai, I lau a fionga I le teitei fono, o atu motu, ma teitai o atu motu o le Pasifika. Tele ai, le muenga, balole soifua manuia. Nā fui le nganga whaafitai, le nei fui a wanoa, le tātou por kalame masani, Gagaifo Faiva. Ia e whaatalo whatuai, lau fionga le a taua, taua ia me se fo fa fo anga le tātou tunu malor fo lau Ia, malo fo le whatotoa I tiute me whai walo frimo le yaso. Nā mai le tai au le ngā ngae ma le ala usu I tiute ma ngā ruenga. ia si le fio foi a lo so fu ma ngā luenga le tātou te whea ngai e ta ilo foi tiute o le o whai ngā luenga le fa pe mai ia e tā wo ia tāndi elu ma me 24/7 ia e fa pe nā whila ia ia tiute o matai tausi ainga ia pa pe foi matai me fai o tātou tunu ia e ala usu lava inisio fuanga mga luenga o lo tau fai ai ia wala vole manuia o lo tātou tunu ma Samoa I Aotearoa nei ia le atau Malo whaaftai fo I le atua I lo soifua au auna tautua ma le ngalue. Ia o lo mwhai o nā tauawa mea ai ia o tātou tiute e maiso. O tātou whaiva le whaianga I o tātou tangata. O whea le mea o lo ta oto ai se manuia ia e whapena o na tātou sa ili. Mō nai o tātou ta ma tina mātua. Manisi fo I au ngā tūpulanga I mulu mai a te tātou. Manatu o le a mo e tolu ia le se unga I le so. Ai tā a mata mua langa o le mea leo o vevesi e nei mata pisa le atunu. Ai mai se a I meo ta mai matai. Tulou le whaafonga le atunu. Ona whapea, sa le tatau o na tātou wō. E whai se whaaloalo whapea, ma awele awala, ina ua tu ua le malo le tupu, king tu te heia. O se langona sili o na whanoa noa I lau taringa leo muenga. ia le ataua o le ua sau foi le ea ua a fe foi ni fin ngalo le vaenga e si pio le tulanga o le awala o se whaalo tele lea I tulanga o tu malo po le usunga fono ali sili o se nuu po se tu malo ye foi le tulanga le ataua e le o matai uma whaiele awala a foi ka e nisi e manatu I se tulanga whapea ia masalo e lantou te le silafia e iai lava ia I lantou e te tau I le whaaloalo lea mai I le tulanga o le tupu o Maori o tātou o tangata Samoa o lea wano nofo I ele nei o se whaaloalo ua te tau maono mea mai e le o whapea o le maliwa fo I o le o se Maori fo I le papu lea next door o fai ele awala le ai o le tō wha ma le whautanga alu mamau ta mā ma tai fo I o le tātou tinu I au kilani nei ia mai se New Zealand sa whapea o na whaatino ai ma le mautinoa e whai ala ma le mautinoa e leo se mea fo I le na whai moni vi inga o se mea e whaataitai ai ia mai se le ataua o matai sa whaatino ina se o to uli o le tunu o matai e whai ngafa o matai a o foina o I tūlanga o awala ia e whapena ia e tau whapena se whamtalanga pe a whai wa iei si wo iei sono fina ngalo ia o mea le lei e tala whea ngai e whaila le whaataitinga le ataua iei hei la se tanto talinga malo a whapea la e o mai ei ni papalang. E te taula iei o na inu li tātou awa leo le silfa inga pe a wale whaia langa leo se Samoa. Au mai tau whapea nā mai e le te tauna whaile awala o na leo se Samoa. Te o le tū mawalunga maanga whaalo walo nei a Samoa.
Mole a familia tu fa la Yeah, veta la yeah. sang no Mari, una o tau whale tonu mai le tā audio o na masalo langa o leo ma mafa ti munga ai o lai, o le nā ua maua mai ao, toi mā ua mai. Ia, lai tau whale tonu mai wha mole a lauli, Isaac. Ai le lei, o la a whaio e la ngona mai pe le tūle nā, e tā ua i le tā whasoa, ina ia whanofo fi maali ei lea ma tā upu, ma ia awalonone i toi tala noina, ia avea mā o onga, ia lea vaenga o le tū maleanga i whanua, sili o na māua lunga, taipe pei lavala roa whātustusanga i le tūlanga, o le swalofi, ia ma le alofi sāfo, i o le atunu upe au o le tātou whēla. Lea mea leina whainei mea. O le tū maleanga i whanua, mai e au no mea maala tau, i tangata e tau i eile whaaloalo. Mai o lesi mea le nā e siri o na tā ua i lau whionga, i le teitei whanua po lau wtalinga le rumuenga. O matai tū to o matai ia sa au tau malanga. O matai e tausi ainga, e lawi loa i le atunu. A o lea la ua whaamata ela i ai le waai, ia whaapea fo i le whaatauanga vale i o nisi matai. Ona i loa i le i nā, le waa o le tangata. A o leia fo i tū tele ai. Leo au loa tu nei tangata, na ona pisa, ta pisa mai lungo api o fōlinga, whapea fo ia upenga ta whailangi. Ai te lewa ai i ai i se tangata manisio i la tō nei. I to tonu o mea o le tātou te nuti bea i nei, māsu vai a wāse manui o le atunu. E le ngata fo i lea, te lenga leo numuenga. O i tātou mo le teimi mua ta wala mai le Pacific Leaders Forum. Na wala au lia whaapitoa, ma o se whaalolo ma walunga le nā. I leisi vai aso na tātou malanga i lalo, ia e toi whaate ia ua wala au le atua ma tu ua le malo i le whionga le tupu. Se i wa ai wha, ra tātou was in the break, like titi a whaamulmole se i toi fix mai le tātou audio, whaamulmole lava tele ai, sa i mai, ia whapena fo le whaafonga tāpua i mai e le turu langa tā ua tele, ia le vaenga leo lo mata le noa iai. A vea ma whale a onga, a vea fo i ma se fautuanga, ma se tu o lalo ia te utou, nisi o matai pe tau te le, matai fo i don o lono wenga tau te e whaari mai ai. Tau te le maa malama i se iota ma se mea whapea. O le a fo i o le tū maleanga i whanua le tātou atunu. Ia o whea atu i langi o le tupu le mea lea ua tu mano. O langi uma o le mali e toa, ma langi uma o tama ainga, ma langi uma e ngata ai langi o le tātou atunu. O le tātou wha alo le nā. O le tātou teu wala le nā. Ina ia sau i pulotu le nganga o le tupu. Ua wala au mai. Ma lafo ina sila mai iai. Sila mai iai i le wha mau la longa o Samoa i luma o tangaloa langi. Ma luma o le atua. Ia iai ma teu le awala ma le ala. Mo le nganga o le tupu ina ia sau atu i lona malo. Ia le na. O mea la na e tā ua tele mo le sila fia. Ele mamadu le atunu. O umano ulo tea tuule ma ta upulu nā mua. Ia e whaaftai lango. Lewa mua mai ia le avanoa te lenga e alun buenga. Tele ai Edwin Puni. Ia langa o i mātou nei sa malanga i lalo. I le whaamoe lea. Ia a o le aso lena aveile au wala. Ia whaaftai te lenga siata. Ia ma to uma sa malanga e me se fo i le fionga i le teitei whono le i tūpā o Samoa. Ne fionga le arori ia whapulea semi whapulea ia malana masiofo ia male tō tele o sunga i whawhia o le mawhtanga whaiwhi au so o whatasi o le atato wa toi maua mai ia ok le atato wola sina tabai malolonga a o fix le tato audio o na fo i mai lea ale na fix pe alo pe i el tato insinia ai o la wha solo tu pe le tato program au te tatalo la, matalo sia. Ana iei se ai ate o sisi o lauri ia ma matai, maisi lauri ia na whio so i lunga le. O le social media ma whaaleanga ai le whainga malanga le i la lo.
le fono tua, le Pacific Leaders Forum, ia ma le mafutanga fo ia whaafenga inga. Ia na oso mai le lunga, ioi, oso mai lunga, whaapea mai, ia whaamole sa vea, se i maua atu se hawa doa pe mwhai na tala, i lunga o le porakalambe le nei po le tāno awa fo i le astodai. Ona mana ia lea, ia. O le tātou whasoa ma le toso le tātou whala. A leo le nā lo o toso lo le whala. Ia koso lo ma le kako mai a se iki. Ia, malo whaftai le utoi. Ma futa mai le futalenga le urumuenga. E leo whatua i nei i lau futalenga le urumuenga. Ia, tālu sia ia o le awha moe i whapea. Awa ana ula vale le tangata. Punga mai le lunga wha mai toso le tātou whala. Ai a whai lea. Ia ngā whakolo i koso lo ma le kako mai a kongi o i mami. Yeah. Ba lo fa tai ia te ui lo uanganga ia mo le avanoa sa malanga ai ma fa tino lea fa mo tatia ia le pola e motu tua na no mana o au mai i lu mamea se fa fonga sa mo i tafa i fia ona i lo ila ia le a le mea la te fetu ai te li ai o le a ma sali tangata ne ia ta ua ma tato ioi po fea tato te fe meo ai ma tato militino ai ele ai ma sesi alu fa pe mai la ai leo le ngutu tele ai ma sa fea ba lu fi popoko ke lo ma kongo lenga fe ko kalanga ma fa le nga ko ya wa nga ko wi lo me ya yeah. Io. Alo fa tai tele la vola ta se e mai le vaenga lona lua o le lau o le ta fa moe. O le na o tanga I masisilane I le tātou watunu. O lo o whaia pēr le tātou fa moe le na le Samoa RSE support account awa peona aftalai a tele ai le lava yaso. Wa uma le tātou fa moe o maua fo I se leni mo I lātou ua maali liu ma whai ilangi whanoro suifua. Tau no u le lei ma osi o lātou langi ma pēau wha mawae I Samoa. Ia wha pēnā fo I le uso ia wili wha ofo I nei ma siona ainga. Ai, e ai I lātou tele ai na laki. Ioi, e le I o I ai le oti e na matua onga ma tootu ngā I le tulanga o masoe ia wha pēr fo I manuanga. Tangata la ia. O lea o lo wha wau pēr o na tātou sa ili mōso lātou manuia. Fitalai I le mata upu lea.
Lia la. Mali. Yellow. Malo fa tai ta wo tele lo fi ngalo ma o tonu fo I le tofa le tafatolu le de yo sailinga malo le pifa la po Pacific Leaders Forum ia fa pe fo I le fo tua e mai se lava I le maftanga na I fa fe ngainga o lo tatu nga lue manuti me fa tasi awa silsila ai longa e toyo mai inisi nga luenga manisi ava no lumanai fa vai taimi ngā lue ai. A o le taimi fo lea o iai nei o I Samoa. Ia, e le lopo ai e vai, o le o I le whale mai, o le vainga o se soaswani, o le malosi sa iai sa ili ei tupe, e tausi ei le ainga, ua whaamuta, le nā vainga, ma o le tāua lea, o le teupea I o tātou lo sa u whalongolonga lua talanduanga ma Tavita, luai stasi lea sa iai le aso lea o le memorial service ia a ofusi a tolo na ua malona tino ina ua momori ana teufunga la momo ale loto ina ua whalongoto whapela utala ma lau saudoanga tele ai o ina foi ele ngalo o to e lai amana tu atu ma tātou whelo I pea ia o pe ole that was the human touch ina ia tātou manatua. Ia o leo ua whai ilangi le whaulaunga ma whanau le soifua o nā isi. Ai o le tātou ngā ruenga wha waulea, e le wha pēo le a tātou tausia. Wha solo a toa mō le soifuanga a toa o nai nei uso. Ai o se whasosoani nā ona tau tuai. O lo ma mafa pēo I le loto sa mō lo alalam papa au I whafo. Ia le nei whalave lave o tūlai mai. Ia, and the limitation to the capacity of themselves to work and also help themselves and their families as well. Ia, sau no te lea. Monia. Monia.
Mentally, or mentally, we're going through a lot. Yeah. Physically, when they were on the financial side now, I want to go somewhere say India, which is really a fine on a topic. Or topic for a moment to see a Ibrahim, or I would do for mine. Wow, somebody around I need to work. Or finally, if I share, or passation, a passing about, I would hear some. It all mind to pay or ever and I know what. I'm more voice and time to put money. Sabe como foi tudo uma feita aí, então ele nasce até uma vaia ou tu se liou. Dio. Ya, ele assistiu lá no telegrama uma teoria a mais uma hora ali do marido. Aí vai ter mais tamoroso fua. Oni que bate por do. Yeah. Tama pa na o da do lá. Saiu for na hora nem para o social. Le sono tutte loro mani non si mai o le vogliono uno per la base e la idea non fa per fuori la cosa mani o le mani non tanto mani la fattino ya le giorno tanto giù ya o le tanto council and number tanto campaign al fare adesso aveva tempo per fare Samoa. Malo whawtai ua tele ua tā āmata mea. Ia me se fo le tā whatolo nei talo tuai fo i le atunu. Ina ia o tau manatua na nei alo ma tama whanau. O ua whanau le soifua. Ua mapu i tinga. E ui lava la i na ola pea i la ngona ma nganga o nai o latu. Ia i le tōlua ma le whanau a inga. E le mwhaina ngalo. O o le a soifua ma le tinga ma mawhatianga e le ngata peo na e saunoa. Wha le mawhau, wha le tino mea uma. E pei o le ata whaasolo le whaalawe lave na tūlai mai. Ma o le nganga o le lofa le Samoa e fua. Awa o le so tele ai, o le tau le lima, ma te tala noa ai, sau sao a mai sili, ina motu tele i sa la fai, ia ma le sunga ia sasi neru, o se tasi, o le e tātou te sa ili se leni ina ia alofa atu iai, i lana tau mawhainga, o tonga fitinga, o fōsinga, o mea uma wha al fō mai, ia e mai se fō i o le fe mala ngai le vālea, o sa vai, ia ma tūmua, I meo pasese o pasi mawa. A o sina tau mawhafo I po lea se me tei se tau singa ma se me whapena a o si ona to lua fo I ma le whanau. Ia o le tala le nā I lau a fionga wa o lea la a maua lea wanoa I le tau le lima. A lea o tā amata mea ina ia sila fia le tanu ma sila sa o I fōringa o se tasi na la vea ai na whaamanuia le tua. Ia ma whiriwhiri le tua e whaola. Ia ma o le ava noa to fo I Samoa I lona a inga. Ona ta se mai le vaenga le. Ia saunoi. Ia. 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 I love it. Malo whawte tele lava tele ai whama I te mea le lei ia e maise fo I le tūlanga o le tāwhitolu o le sailinga malo
leo lo whaafonga mai le atunu. Ia wa sisila nei la iai. I le tāporo kalame. E o lunga ta ilima se fulu mon tupu wafe. Ono se fulu wafe. A whapela e lima tā la le tupe ale tangata whaalongo longo ma le tangata e fifia mai i le tele o teimi e tāte sota iai i le neiporo kalame. Ia ma mea whaia le atunu. Okai. O se wha ma a venga le na. Ia ai malmalama le le ia le atunu i le wha ngaina wa ao o na set up le mele na o le giva le tūl. Ia e iai o na tū la fono ina ia mau popo ai. Ma ia mau ti noa ai le wha tuanga le leia le atunu i le mafu anga na la ia na wha tino ia lea fo i vaenga. Ia ma le wha alo a tali e tā tali se. Ia. 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 Yeah. Alo vavtai ia le na o le whaasifo le na Samoa o le ifo atu i o luma ia e alo whangia o tangata ia o lo o ola ma soifua a fua ia i lau talenga tele ai i le sao tamanei e le ngata o le tupe na lafo i Samoa i o lato a inga ma manu i ai whanau ai o le tele o le lato sao le vaenga lea sa TPS o le teimi a e moi o lato tongi o na TPS lea o le foreign exchange rate o na alu la ia leo le nase le ni tono le tato foreign reserve o le whaapatunga tupe a le tunu a toa o Samoa e fe so ni ai i le whaasoso ina o le tamau ainga ai maise o le whaatau ina atu o nisi o loa e pei o feta laisa o masini ma mea uwhapena le lauto whaafonga mai Samoa toi whaafo i le lofa ia manei fo i tau mawhainga ia manuia nei tama ua whaamuta whaafo se ino nato mālosi sa atoa sai ai sa masani ai ona ta se e mai lea nauftalinga tele ai i le ta whatolu le nei ai ta wala uma mai nei whaamrianga ma le hanga i mai o te itai o le atunu pati whaafai o le pale mene o New Zealand. Le ua mai ona tātou tali malo, ia Winston Peters, mai ona tātou tali malo fo ia David Seymour, mai ona tātou tali malo i le Green, Tuyono ia whapea fo ia Marama Davidson. Ia i le fuafuanga le tawhatolu, malau talenga tele ai o lea, o ua fau mai ia lesi whainga, lesi pati, ma lesi whainga, masalo le whainga malo, se iftalai e whabanino le vala lea. Pia le ngā rua le tau Samoa. Ia mawhai o na tātou whaasopolia vāenga whauwhai umalawa. Ai le I whaia le tō laulaunga lona lua hoi leo le pili. Ia. Ina ia mawhai o no tātou te talo iai e whisoasoa ni mai. Pane tō hoi o le tali. Whato a whaia le aso e tō laulau le pili le pāne mene. O le so hoi la le a tau le tau a e lua e so tengu. E tō e tōnu vāenga whauwhai o lea e tātou te nei. O le National Party, o le Labour Party, e te Party o Maoli. O le so foi Samoa mai fisota inga mai le suitaitai. O le National Party le tamaitai minista ia Nicola Willis. Ia ma whaelo mai ai o lae whai fisota inga foi mai le ofisa o le palemia. Ina ia whaamautu mai lo na avanoa. O le foi sa fisota mai ia le minista o Aukilani. Le minista ia Simon Brown I le so o lae foi e fia sauai le solo lea o le tulanga la e masalo e leo toe mamau ai mautu mai se te minista a faipula
Ia. A o ia e foi i le tin foi ia October. Malo fa tai a lo no winga la ele I fa mautu ina mai ia se taimi e o ele fa taunga lo na lua mai ele fa mo te tau na to tele fo I le tatu au malanga ma mobile fo ia mobilize ia o tatu a inga I Wellington ina ia ma faio na nga iane tatu te lango fa tasi le public gallery ma le sila mai ele malo atoa ele o le fulu ya Samoa ina ia to fa fo I mai lo na fa mlianga Ole asosasa talanoe ma le sunga le faipule ia tena utuiono pe o Silvia o ia lea e sponsaina pe o naina le pili lea mai ua failo mai e lono isa ole aso mbuli le na e tau ona mai ai ia le tapenanga o le lipoti ale seleko yeah. Deli poti ya. Yela. Ma lo fa tai tatou mafutanga io lo fa nei ma fa ia tatou tau mafutanga tatou dinners fa tasi ma tatou wo ma bambalo le tudu le fo la fatino le sila solima o le masina fo o ke topa no foanga masani lava ia mana tua o se leni o lo to so mai ma tatou a ai ma tau ma fatasi ma militino fatasi le fe so ni tongi ia tatou pasi ma me fa pena mole malanga I le lo ia ai tatou lima fatasi ma tatou wo e o pongi le fa moe o ai a le fia awa o le vaenga le nao le tala fa so le pito le tatou fainga malanga tele ai Ioe. Oia tātou te wheilo ai, ma tātou whaasoa ai. Ma wha mautu e foi pe a whai te fia malanga. A wai le uloa hantu e le ia taua ma te li ai ma whepule ai,
ia mai se foi le telefono le fon tua ia to filau mai la to o le mea o fia le tatu tinu le nei fa mo mai fia malanga i Wellington e pele ai ta ua la vala o mai sau tike o le tatu tina le ia tatu talamba fa mo tu ai da fai te fia malanga i Wellington ma lo fa te tele ono le tatai mi tele ai e matua fa fitai atu le tapu kalambe ia mai se foi o te vava i le tele o paanga o mai ilunga o le tātou Facebook page, ma le YouTube channel, ia ma lātou la ngona le tāu o tele o ma tā upu o tā wha soa ai ma whai, ia a wā, ia le manui o le anga ilunga o le tātou o tunu. Ia, ngā Gagaifo ia o Faiva i le nei aso, ia anga le leile atua, ma tā whelua i pēr, ia la fuatu le i tū vai, ia a o whafonga tā pua i mai le atunu. Ia, fa pena foi le nga fa aftaile, nga luengo le nei aso wa nga Gagaifo foi o Faiva ia taua po lau foi savea e mai se fa fonga mai o le tanto tunu da foi sa to fa fonga mai nisio mata upu a taua mo le tanto tunu ia vele yuta mo tato e pe ona ia le tau mo fainga mo nai alo sa ma fatia ma account le o talalo i le so ma tato give a little page ia fa so atu ia wo pa langi ma Samoa ia mai se le tanto nga luenga o lo fa pe fa solo pe ia mo le pili le nei ina ia to fa foi mai e si tseni le mo tato o lo no fo ni sila o le o ia o tato si tseni ai amanu ia se to se lau po se to afe po se fu afe po o lo tato tu ia o le fa mo ma volunga le na ia le nei aso mo le to lo fa anga ia fa to fa ia so tua fa tai va so va to fa ia vale alo fotele ila o fionga fa so fu ia fa tai ia le na Samoa ta volunga atu ile tal ndonga foi male aftelenga tele ai por aftelenga foi a le mboenga ia awa ia se motunga afa ele ngata i mata upule e tol o le fa soa mo le alo lo fo i o tato uso na manu nu o le fa na velave le na mali wele totolu ia o toi fo yatu i lo lato wa fio anga i sili le motutele i sala fai ia ai o le vai aso na se i bavai atu nei le na mai ai ia tau vanga kilikiti fo i lea o le te wila ma manu malo ai ia le tanifo le vau na manu malo ai mai sili talo sia ia avea fo i ma se vaenga e wha ma ai i la ngona ia ma maua i le fia ina ua sola ia le tanifo le vau mai sili ma le siampini ono afe ta la maisi whae longa tautupe ia wha pena fo i ma le ipu o le siampini o le te wila o le lua afe lua sifu ma le wha ia nena o nai tala fia na ma nai tala wha noa foi ia maiso i la tau o lo o soifua pea ia ai o le o tātou sa ili se leni iai ina ia mo moli se feso soani mo i la tau le ana manu nuka ia le lei na o tilo i foi lungo le tātou e se le tātou Patreon give a little i lungo le Facebook page ia ai fa pena fo i mo le tātou le si le la le corporate bank e se teimi toi fa emo tu lungo ina ia mawhai o na sile fo iai ia le mamalu o le atunu. Ai mai se a tātou. O tau sile le kiva leto le na whai nei mo i lātou ia na maliliu. Lata i le ono sfulu wafe. Nā lu o mālu tupe iai ia i lātou na maliliu. Ia e leise sene e tū tangata na lātou whaia mea ia. Ai sila i ngoa ia whapena fo i le tūlanga o ai le ngoa. E fia le mea na donate le tangata la tōwia. So it's all transparency, my dear brothers and sisters. So all of you, I plead with all of you, our fans, ia le tātou ainga o le Gagaifo Faiva, ia ma le tānoa, awai le astona ai. Faisu sau, pe tā la, lua, tolu, wha, lima tā la, a whapea la, se furu wafe tangata ia mata le tātou porkalame. Ai tai se fulu tā la le tangata. Oka e li lau sunga la uli o le matua ma mea strong. Tā ua le nā.
O le tātou o i le malolonga, fo i mai so ma tātou tala i vai whanua le ngangana Peretania sa ili se avanoa. O le a tātou tala noa sa o lava. Ma outou sila mai i fōlinga o le sunga i a sasi neru. Se tasi na la vea le ta vale lea o le van lea na so le loli ma li wai le tōtoro. Se tasi le nei o se tasi o survivors, ia po se ngata na sao ilo na soifua aina matua onga o na manuanga. O le teimi nei o le ta oto pea le sunga ia lapi a toi lolo le aunga i le whale mai. Wa mai alo na tautonga pe ono i le valu i tu la le umi o le tautonga. Le la ua whase tuanga, whase i le meo le recovery room. Ia a le pau le mea. O la e mo ini lava, nā te le iloa lava se tangata. Ai ua mawhai o na minoi mai ona ta mai lima ma ona ta mai vai. Talo whai. A whitai le atua o le tātou talo. Whai whatasi le nā. Ina ia taulu. Au ngā pēr tō whitinga ali in tamai tai fō mai ma le tō mai whanei o na pō e le mauta ngā se ina ia tō e whafo sia le malosi o le nei atali ia ai tā pēna mai wha maulu le melo fuspau ia o e tāru si e maua le malosi o le sunga ia sasi neru lea na malanga whatasi ma manua i lea fo i wha lave e le isi limba le se fulu minu te pea mai a tātou tala fau i vai whanua i le ngangana Peretania. Tā pena mai, wha mau le melo fusu. Tino o tuma sila lope mo se avanoa se ia fea ni se no foanga tasa asa abetali ala tato maanga taui ani isene atu ufua manela fula fua fai atu ai leo ulangona fai ngata o alofana va ai yo fofo ngalo te ena ulangona ile po sola e ui ina motu fa ape o se pole monieta ye polonga Fonga ia mo se tali tutusa Ai fa atali se ila fo atau le afi Ai ta fa afe sana i Au lo nana muilo ufatu eli ule pope o fetu kupula Ona o fai atu ai leo ulang fai ngata o alofana
In this update, gang patches will be banned in public and in the homes of repeat offenders under a bill that has passed its third reading. It passed 68 for, 55 against. It includes a last-minute change to ban visible insignia in cars. In the House, Nationals' James Meagher challenged opposition MPs' claims gang patches aren't intimidating. Well, I wonder if they've asked the victims who have been kidnapped, raped and tortured by patched gang members whether they are intimidated. Labour's Willie Jackson says when he sees gangs, he sees more than gangsters. We see our people, we see our whānau. We can't walk away from them. The Prime Minister says it's great police are deploying more officers as the government works to grow the force. Patrol teams are rising by 70, taking the total new officers on the beat in Auckland, Wellington and Christchurch since July to 160. Another 77 are being put on the new Gang Disruption Unit, tackling organised crime. Chris Luxon says they have a straightforward goal of recruiting 500 more police. We've got work to do to make sure we hit that number, and it's going to be a tough number and it's a good audacious goal to have, but we're going to go after it. The Treasury Minister says the government can't force AUT to change its equity selection tool for overseas trips. The system means conference applications from Māori and Pasifika staff get extra points to address a lack of academics in the demographic. The Prime Minister says the system goes against a directive to prioritise all public services on need, not race. Minister Penny Simmons is talking to AUT's leadership today, but says universities need to keep their autonomy. I'm just keen to have a chat with them and understand their rationale behind it. And that's news. In sport, 34-year-old halfback Nick White has been recalled to the Wallabies for coach Joe Schmidt's first Bledisloe Cup clash against the All Blacks on Saturday. The team welcomes back 5 stars from injury. Acting Netball New Zealand boss David Cooper's outlined the economic advantage the sport offers a pared-back Glasgow Commonwealth Games in 2026. 9 sports are set for the Axe. Cooper says netball has extended pulling power. It has longevity through the competition, which isn't always a positive, but it does bring big crowds into each and every day, each and every session, and that's an important part of the economic and commercial viability of the game. That's sport. I'm Raylene Ramsey. Radio Samoa. Please allow extra time if you're heading to Auckland Airport. Things might have changed since you were last here. We're making some temporary changes to the roading network from the 19th to the 22nd of September. Please plan ahead. Find out more at aucklandairport.co.nz. Beta Drive Doctors, i le taulanga whaatau I mangele, whaapea manrua. O le vaenga o sosingasngase pe amana o mia. E whaatino e fo I matuipui o le whanau witi, o tuipui le COVID sfuluiva, mo I lātou e sfuluan tausanga malunga atu. Whaapea matuipui o le flu. Wala au telefoni, 255-25-valu. Mo so wano e whaatino ai nei au nanga. O fisa whama I mangele, I taftawhane o le McDonald. Amanrewa, I taftawhane o le Whaletusi, po le Public Library. Beta Drive Doctors, Clinics. O le vitu au lele ma le vitu ta iala o ngā amata e mawalunga lana au nanga tau Early Childhood Education po a o ngā amata Samoa ma le Pasifika I Mangele e iai whaia o ngā le stala ma whaia o ngā lango wa lava tā pena mo le awa o ina o le whanau. E uti avanoa o lo o tutoe au alai te whaatuai ai lesi tala nei lo walo wala au mai I le olua tasi tolu lima fitu valu iwa fitu olua tasi tolu lima fitu valu iwa fitu e whaatulanga ai se taimi e te asi mai ai. Masalo ua e ai I whale fō mai, po o ta vale ale fono ma e whape ane ua nao au nanga tau soifua malolo ina ma nifo mātau te whaia. E tele le whasosoani e maua ia mātau. Whasosoani mo le ola manuia o le mawhauwhau. Polo kalame e tau fia ai le tau mawhatapaa. Whasosoani mo tina ma pepe. Whasosoani mo whaia o siaki I le whale mai. Whasosoani mo sauwanga I ainga. Whasosoani mo whanau ua hiu ma le aonga. Mo nisi whamatalanga, tanga I ane I lupenga ta whailangi www.thefono.org. Pe vala au le o valu selau, fono for you. O valu selau, tolu ono, ono whaavalu.
24 hours a day, 7 days a week. Radio Samoa streaming live on www.radiosamoa.co.nz. Ia, e toi whaatalo whatu, i le pa ia mawalunga o le whaafonga tā pua i le atunuu. Ia, mese fo i o lau sila mai moa mai i tawhai fi o le lalu lake. Mese fo i au ki lani nei, pe ona o a watu se teimi ua sola. O le afia finei, o se tasi o a umalo, ia o le sunga lea, ia sasi neru, ma o ia o se tasi o survivors, ia pa stangata na whaasawina mai le soifua. Aida matua i manua to'otu ngā. I le whalawelawe lea na māliwa ia na i o tātou uso e tō tolu. Sa ere o le sunga la ia wili whaofo ia o le anko le nāe le inga lue whawaitaimi. Ai o le to'olua lea na māliwa ia lea unga ma ia masitasi fo i uso. Ia malesi o lapi o le oto pe le wharema i le taimi le nei. Ia e whaafitai i le atua. O lea ua whaasino lana pule tō le soifua.
ia mamau ai le ola o nai o tātou uso nei. Le sunga a sasi leo o whaatasi mai, sasi neru, mai i malae ma ele ele o le tātou motu tele i sa la whai, i sili i sa whai. Ia, pa ia whaasino, ia, a wā a inga me tapa au, mai se foi le fio le tangaloa, le inga sa am tuanai, ia e tainane foi, ia la la tai o sa fune ma tau lau niu, mal mamalu ia sa le murianga. Tā lofa lava sasi ma lo le soifua manuia, whaaftai le atua wa e tali mai, o maua ai se feilo inga. Ia, soifua manuia i lau fionga, testata veneva e no fiafi. Ia taua ina o soso atu ma le nganga whaaloalo i lau fionga, ia. O au ia o nei whanga ho i le fiafi o anga o papeona o so tai atua i le fiafi le nei. Oi, o whea tonu nai te iau teimel le nei a sasi. Ele o maua le lei atu, ia. Se i vai fua lau audio wha man molea. E mwhaina wha leo tele mai lalo i le, ia le lei. Ma lo, le wha toa, ma lo fo le ono sai. O ha mai le taunu uatu i Samoa ma whailoa i fo i maainga, ma nuu o woma e masani o taito lua ma whanau. Lea se le ngona ina ua utou toi fo i atu ma le, ma nai o tātou uso o sao, o nai o tātou uso e le unga ma. Sauno mai. Malanga. Ia. Talo fai. O le asau tau mafau i le taimi na tupu a i le whaalave lave, wa o tau le malanga mai la lo, a o le loli lea e luatu anga i lalo. E te mana tua se mea sa tupu o le whaalave lave. Se mea sa se vainga muli ana na toi lo mafau. Malau va ai. Yo moto wing yeah. O matula le ma yeah. Yeah, lai tifa ngai lelo. Yeah. Yeah. Yeah.
Sau le o ngā tutonu. Le loli o le pito atu ia. O tawa le mua mbua ngana mua mua sua me lu. Ina ua toe tifa me le loli tonu. Ia. A matala ia lea na kolosi me lo ma le loli ua kolosi me lo tonu le mua le awala. Lea ua sopo ia mai le ine tonu lato pito. Ia. Ia te au la mala o tilo mai. Ele ila ulo ma fau ia ele a 12 minutos o taimisa tupu ai le fala velavi. Ila u tilo ia i pe na au sina pe na au nai se koni sa mawhaiu na o toi fala velavi le ia i matou. Sa ela ngona le teia o ta vale lua le teimitas. Ai mai le teia o le ta vale le tula la vala. Tasio le pito lava le la le sau ai le loti. Leo le sau le lunga pilani a lula lo esti. Ona sau la ia le loli ma au mai le ta vale tasio lato pito la. Ia masoporia mai loi ma wala le vana. O mo leo keipo mea ia va ia moto we ia lua. E sau fa pela i tama fau fau. Sa tawa na ise mai ngala vi loli pe tau ta fio fu le ta vale. Ona lo tama fau fau le ia o le fai tau se pone le sau fa la vela pe le. Ele lo foi mato por asi mato o wala fer mato o ia fa fita o no runga moto we so lo ia na wa ele ta ia ele sunga ta vale ele fa mi se tu i pa ia ina o ngo tu ta fuars wa fole la ta vale fa ta fa mala manga no le tu bang ya ele wa ai ele se va vem fa yo na fa se fa nga fo le no le fa se sa te lo sa wa lu Saula le loli lato pitu. Ma au mai le ta vale o lato pitu. E o ta vale sa fa tasia loli ma ta vale na o so fa mai ke po e lua wa e lua na ke po le va fo le. E va ia wala e lua. A le mutia la, tu so le mutia le merna o titilo. E sua mai ale pa o le loli le mutia ma i mai ai le. Yo la le fa mo spa. Ya. Ina ua maua mai la le loli le malo voi le au wala le pito le moto wele ma tu atu. Yo le mato ta vale la pito tono le lane pito tono moto wele ma tu atu. Yo le fast lane. O te loa ono o tu langa voi na le pa fai mo fiela ta vale ma tu sa mo la lo mai me voi le o tau wa fe ki piles ta vale ma pa fai mo fiela na le ma voi le. Ala tilo le spile mo te mai. O le no mon ma tu speed le ono fuai. La te fuai ta vale o mai ma kipi mātou e mai ma kipi atua mātou ai o tūla ngai whai la mena ino mo mai le loli le fasi malo le pito awala le mātou te atu yo i ngana na mo le loli sa o mai loa i tūle i le mātou alta avale ma pasi sele ma li yo sa tau au iana wha mana manga i le o mai whala vela ele sisi o mātou sa mawhawhau ina le tūla ngai o feo le van sa e no foi Sai tau se konya le o me fara de la ma tu savia. O feo le van sa e no foi lumba po lo nga tonu po tua. Au sa o no foi au sa tonu le fai tu fa solo voi le ele kama i no foi voi le specie le na fa nga wi lumba to nga wi la. Ta tau le se pasis. Yo tama i no foi la na sa o no foi. Yo tulanga na sa auta noi ko so tu fus pa fa ma ina ia fai mo fiat ja ona fai me sa ma lo nga fu le nga fa sila ki tulon fo ia ai la polo tino vai ane fa fo ana malo se ta tu ku sabia ele o ta ma fai le tato por kala me fo le to e fangu ia memories le anga o le fa la velave ai tau ina fo le tato te tala no am fa so ia o nga o wa o le mele nei o le su engal nei e fa wau pea le reconstruction e leo o fa la belave fa penei ma o tonu fo i le tai au ma le taimi te toe e malanga mai e fa i le tu la i se moli mau po le fa tino fo i pe o technology le o tatu fa ngaina o le zoom
O ani manu anga sa whiangai ma lausunga neru. O ani manu anga sa whiangai ma oe. O ani vaenga lau tino sa manu ama. Sa vea o lo ulu, o le pito le o lo ulu i o lo mata lea sa o tonu sa au mai ele fasi tio ata sa i tonu. Ia ma lo tua la o le vaitau au. Ia vaenga o mana lo tino sa o longo ai, e o mai al taimi nei ele o whapea ua iaisina mapusanga mai e vaenga. Mai sea taimi whaingata taimi lea o sauni e whaise malo longa fuile, fisina moe, ia o lata talianga hui leo lata whaatafa whai as whaafangita e o mai lawal taimi nei ele o ilonga ia tūlanga hui o lo ulu hui a tūlau le whaafonga anga sa vea ia e mo ia o lea ua e sila mai fui ma malo lea tulu o lea e atu aku hui a ia fōringa si tūlau ia e o lo ia whanongona o le ulu e o tūlanga na ia o le ngiva ia o si taimi ia a vevela le tau ia o langona le ki nga sa vea Talo fai. Malo, o wha wau pēr lava la o na e alu le whare mai, ia ma ai le fō mai, ia ma o nisi tong fitinga o lo wha wau pēr o na whai pēr wai. E le muta ai I, o le a wha solo ai ama o le ato toa le malosi, o e a ngai pēr le fō mai ma whaini tong fitinga. Ia, e saurele ia le saunuanga sa vea, na au sauvea mai nisila ma au mai pepa na au mai fō mai nisi. Whaatino ai nisi o sia kina I nei Samoa nei. Ia o le a hui ai whai ma tau sa vali e siaki ia. O le siaki ia o le vai aso fau, aso tofi o le vai aso fau. Vai e le siaki mo awala siaki mo manuanga I piona iai. Ia. O fo mai te anga iai o specialist o ni fo mai whaapitoa o wa lewe o le te uporu wa o lo e uporu le temile nei. Ia o le te nei sa vai. Ia ai a siaki o te malanga I uporu a wa ia siaki whaapitoa mo maena ia. Ai o le nai te lata ane la e te anga I sa tau al whaan ma I sa tau pe te alu anga I tua sivi ma. Ia o te savali ai o. O te alu ai whao ngā whane mai huile I moto o tua I. Talo whai. Whai I wha ata ma. O le ase tūlanga o iai, o totongi lava tupe I teimi uma e ai ai fo mai ma ai a whai wha ata ma tui le toto ma isi ma umea whapena o lo wha whiona o na wha tupe I a mea. Ia Wape daho ia sa lea sa unuanga sa vea ia taimi nei au lo ngā lawa nei a matu sele ni matu te whai malanga ia wā ia siakinga. E reo whapea o moa mai se soswani fwilea mai kampani po le alawa se tūlanga mai si vaenga ia. No tūlanga nā lo whao ngā lawa matu sele ni matu te o lawa e ona nau ta inga. Ina ia toi o apui malanga tausanga fwau atu al malo si sa vea. O whea o le vainga atua lea na ngata I loa le vasoso ni atu ale company sa auto ngā lue ai. E mana tua ina ua umal whaablave sa whea ngai level company ma isi tāpenanga o ana whea na muta I loa ia le vasoso ni atu ale company ua toi tu ina atu auto I lima o le malo I lalo o le polokalame le o le ngā luenga whaavaitaimi. Sa vea ere o ma wale leila o whakasini. O wale le taimi lea na tu poen whaarablave ma o tau tā oto le wharamai. Ia, sa ele company sa ngā rurue ai o tau, ia sa soani fo isi tā penanga. O ana whea na muta I loa le la o tau mawhitanga o hand over o tau I le malo. I le tūlanga le pia na iei matu manuanga sa vea. Ia. O iai se wha moe
e toi maua le malosi ma toi anga I mai inisi ngā ruenga I le lumanai. Ia. Talo leo malama le malama whafsili sa vea ia tūlanga pēna e o te ilosa o ngā le whafsili alau whionga mo se fuafuanga le mālo hoi lea e toi mua inisia wanoa e toi atua I langa whawaitai. O le sa o ngā lea sa vea. Talo whai. Ia o lono winga lo iai pele nau ta inga e te toe fia fo I mai e whaawau ia le ngā ruenga e tausi e tuai ia le ainga. Ua whaise ainga o lausunga sasi ma ua tofien tamaiti. Ia mo le sila fia e lau fiona sa vea whapea le malu le atu nuu o whafonga mai. Ia o whaisi o lewa iaia kailo to lua. Ia le ngata. E umalava sa vea. Nā lo whai talo whai. O le hase la ngona o le tinao le ainga. E toe tatala mai oe ma whaisa upe mita e toe sa wai pe o le a. Mana ole lo matua e. Tu wai oi o ma su aisa o ngā ruenga I Samoa ma vava ai atu I ate oe ma e vava ai mai I ate ia. Atonga le taimi nei sa vea ia. Ono tūlanga huia sa nā la iona o matou ianga venga I whawai taimi o le tūlanga o le ati ngā e noa ina ia le ngā tailo tau singa whanau ma mātua. Pela wala ala wal nā la iona ia o le mawhau wila nā o tina o le aina ia. E fuafua la wā whapea o te whahusian maros. Ia o te iloa ia o lona ia mawhau whawhinga tā o le mea wa ai e whala wila. E le ngata ina motisia I le mawhtanga ia o mātou foi mar whanau ia. Ke tūlanga le siliona whainta. Ia wā whapea e tupu whala wila vea mota la vea tu. E le lopo ai o le atua ia mar whanau. Talo whai. Ia lele. O lau sili lea. E eise swinga. I lau silo ma lau tilo. I le lumanai. Ia te oea la tō ia. Ina ua eva ai le wharawelave lea. Ma e a fia ai. Ma le whaingo fia e pe o le emo le mata. Le tupu o le wharawelave. Ma oti ai le tangata. Ia uia sa vea I lau tilo I le wharawelave lea I le tama whau ia I wa matua lea o ngāri lumana. E le se lumana. I lau tilo I ona o le pia no whai atu taimi o sola ia whai tau se konele o me wharawelave ia mātou. I on mātou whanau no ta inga lea na iai o le suena ngā manuia o a inga. Ai peitai ia. E le o se wharawelave pui whaatu koe sisi po taulawa o na o mai lava wharawelave e le ima whauwhauina e setas. Ia lau tilo I. Ia wale ai ase lumana. Wale ai ase au ngā tau mawhainga o ngā venga ia wa mai mau e le soifua ma le o le lunga le pēr. O lono winga e le suia lo ma whauwhau. Ia whapea na whultina o le ainga pe a whapea e alu su ia tonga fitinga manuia ma malosi a totoa ia ma toe fo I le lei ia ma toe anga I mai seisi avano I lumanai. Ia peo tūlanga na sa vea. Tūlanga na lo ia ilo ta ita ma whauwhare uia I le whawhinga tā tina le ainga ia le ngata I le o mātua. Ia e sa u talanua I o te ilo whalawelave ia no se mea o tupu whafua se. E le peo I whalawelave ia e na tupu mua I lunga o tūlanga hui o le tanga whio lava māwesi. Pata malafo ia e ia taita ia o lata tilo ia o lea ia se me o no tua ia ainga. O ngā ruenga ia whawai taimi sa vea ia. O te iloa e o te le ia ainga I li sa mo whamanu ia inai. Ia whapeo le a whaonga tau mu whaonga le le ia wanoa ia e maua I ngā ruenga whapeo. Nā alo tō wā
nonofo manai o uso ia ua maliliu a maise lauli ia sa autou ngā lulua ina. Nā la autou mafutanga sa vavalalata ia wa te loa ia i autou sootanga i tau o songa ia whapena fo ile nuu e tasi ma le afioanga sa autou tupunga vatasi mai ai. Ya, sa vea mo le sila fiela o fionga o na isi matu o mana yuso ia. Si fiela fioanga o mai na yuso ia ia e tono ngā ruenga ia matu te maasani ia. Ia mua na o patuloa fo ia le pa i maru fo ia le pafonga anga ma le sila mai fo ia. Pa ia nei ai no na yuso ia wa ono le musia fo ia la to maftang. Satu ao toila ia le sa o pamatalanga i mato wa na yuso ia. Yo mato fa si va la la telo mato maftang na yuso ia. Ele ngata i taime tono ngā ruenga ia a o taimi foi mato te malolo mai ngā ruenga o mato koe atu i mato whanu. Me pe ia mato o le uso e kasi. Nā dira. A inga e kasi e taime fia tata no whaatasi. Sa le ai ase manaku e o foi taimi sa mato whai malanga koe i mua pilani ia. Tūlanga ana, maftanga ma whana mato maftanga ma. Na yuso ia sa vea. Tano whai. Ia masalo sa autou turi matai ma whape tau nuu mai manuia i lunga nei whaisina tau mawhatanga ia ma whaifo isina fia o na tāpena ai le i le aso e soo ai e toi taliu i Samoa. O le sa ole na? O maua mai a sasi. Ele fa moe fo le wa uma le kon kalatse o tou ia wa nga i mai lunga i au kilani e fe lo i mainga fia ia mata pena i lo e malanga i le aso so ai o le sa o lea ya mon ya sa unuanga sa vea ia tulanga hoina sa ia o atuasi pamatalanga i tulanga ia wai ia tulanga ia toe ia pataula ia i fo ia Yona yetu wa inga hoia na tatu mamalu se tatu atu uile. E voile fa pele ta avale a compagnie momoli ia ma to ngai ainga. Yo no le tu langale na no le. Na mai fu na tatu ai nei ngai pilani ai mai sia ia nei lasi aso ia nei lasi taimi ia e la fa i ma to kon karati. Ia pio vai taimi na e mana o mia na ia tatu ai ngai Samoa na ia pilani le mato mai fulei mai mato te fia ngai la siaso ai mato te le ua ia ni sila mato te foi mai nei Samoa pio le tulanga tonu wale na la iona ma fuale mato malanga tu le lunga ia pilani o le nau mai fu na tatu ai ngai lunga ia pilani na ia moa se mato fatasinga mulmu ya ai mato chile ya nga mai ai nei Samoa ya pes fa mal manga tu nei lau afio masa veo tu langa pena ia tu inga foi na malo la tu peo na sa wa inicio media tai no sola a peo le ai on a vale foi a campania no molho tu ai mato ngai malai vale le ma sa vea ya mo le fa fo anga malo so ta tu tu ya lo ya fa ina fa vai a campania tu langa fa pena taimi matou te tau nuu atu ai, o loo iai pasi a le lua e fuale tu atelo le tini. A le lua pasi e tolu pasi ia manai ta avale la iti fo ia le kampani e o loo atu e la tau pulenga ma mo mea tau mafutanga fo ia, mea ai e whaatagi matou, pa ese matou pa malo stino i lunga ole malai va alele, ia matou whiloa ia manawi matou a ingai Samoa ina ia kilani. Ia na fato a whae e lole o matou pasi moli matou ila loni o lo matou au mawai. Ya amai a foi lá sisi yo lo ya pasti a companhia au ala foi a companhia to e mo ye mato no malai vale peita ya ne sa vea yo no mato patawa na u pulenga companhia ono le nga foi le patawa na u atu le tatu ai ngai lu ngai apulan ono le sia mo sina tai muli foi le mato te mafuta ai tu ya ni sila ai pai malanga mai Samoa yo le tulanga tonu wale na la ona ia ile si mato patawa na ole na ile company e mfai ona tu mai mato tio tu mato ai ngai ngai aso se tolu po se fa mato te mafuta ai mato fa ma vai
pela nei tu langa na ya ya fa pe fu fai ai male ya inga la kampani ya pula ta mai kiti a fa pe ai fai na wa tu ya la tu ai na kiti mai ya olunga le ektario le ai ma a fa pe ta sa iri se ma tu ka vale ai le mo sa vien fai ona ma tu tu ya wa la o ya o le fa no ya ngai pule na kampani ma tu ta vale ma tu fa fai na vena fa fai na vena tu no ma tu fa tu ama ma tu ke fa no ya fu le pule na kampani ne ya mo mo le toi ma tu ta vale ai ai fu la ya inga ma fai na fa vai ta vale ni e tu ala ma tu ni ala fai malanga ki no ma tu ai ma tu te tu fa tu mo ta vale le malanga pilu ngai o pilani ma tu fo i mai la yo tu la ngana ta fa mala mala ma tu ai ma lu so ta tu wa tu ele ai lo ya fa fa vai kampani tu la ngo ta vale fa nga inga ma O lona winga la sasi e leise tu la fono na solia po se whainga whaavai na solia. O lea lava na maalilie ia le pulenga le company o le aluatu ia le tau anko le mai o tau leise me whale tonu ai. Sauli le ia la yonga savia na uia awala le e leise soli na tu la fono sa kaya na la yona tu pule fa fita o ma tu pule fa la vela sa ya la crimen va ma tu company e fa pena fo ya ile la yonga fo i sa fa peona lua ke ki mai ma tu ya ole ya inga na peona ya vali nga le na la yo peona malanga tu si uso le ai ki na mai ma tu sa via i le aso Talo fai. Ia lele. Awa o langa o le whaalu whisasi a fo lele whaamtalanga e ave i tangata ma whaapea. Ana au maia o tau i ta vale a le company pe iei ma se responsible ma wa aia a toa wha atonu e ai longa tupus whaarulawe. Ia ai o le mea le nai le tala noa ma i tātou. O lewa uma o tau kon kalate. O le ale umi le sa o tau iei le loa. O e baua bai sasi, la le ubi le sa o tau iai le lo ma wha mai ai le kon kalate. Wha le tonu wā, tusa langa le anga le tātou tala le tauri, il temile nei New Zealand. Ia e whape nā fo i le motu tele i sa la whai, e lea o lo tala noa mai ai, ia a lela uto e maua mai ia le sunga a sasi, o e langona mai, o le ale umi o le konkalate lea na utou malanga mai ai. Sa vea kaya dale sa dua kalau fiunga yo ono masina ma tu konkarati te chai ade yo no ele i sama ina ma tu masina ya ola nga tu ngala val malo na kita uton laval tu so i mayo le umal ma tu konkara ya malele mo ya ma no va ai fon telefone le fai ni Samoa ele tu langale na layo na vaviona tu mai rumah taimul matu vaama famu tailon matu kon karate ono lele mo se matu wa noi il masinal na masai unol ni masi ono paula vale aso wa mo wa ile matu puti del tu langana na layon na vavel tu mai rumah matu kon karate ono le sia va no kon tenele fai ni Samoa sabia o le faafia le na malanga mai i ava no fai ngaluenga ia fa vai taimi Sabia ol fa to vai le tau sanga ni fa to vai le tau sanga le nei o ringa la o se fa modianga lava mai te tonu sa le ia tupe ma me fa o tina le ale tau singa sa ia o to sa le tau singa o to ma wale fia ma wale sa o tonga pe a ma wale taimi malo lo ai ya sa le la e mo wale ki ta sai malo lo mai ye le na tole taimi taimi venga malo lo foi mi lo ma ko ngal ai a tempo i wo ke ta ni mai mai sa mo fa mai ai na ya kan ka ya te si fianga foi le ya ma to pe no mo si taimi malo lo mai ye tu
whawina toile malo si awale si season 4. Malo. Ile taimi le nei a o whea ngai ia lausunga le uso fo i manuanga nei mati ngā mawhatianga. A e moi le po, e te moi file mu, pe i eise taimi e toi fo i eilo mafo fau pe o lai te miti anga i le whalawe lawe le na tupu. E toi whawhangu ia te oe le whalawe lawe. Vea moni le saunoanga. E le mawhai o na ave se ilo ta mafo fau le whalawe lawe le ni. Ai me se a o moi le po ia. O le taimi a e langona i ki ngā lo ta tino le whiana u se ka mafo fau le mea na mafu ai o na o wafia. Ia. Ia ele ngā taile o taimi ta te, o si taimi ta te, ia o ta tango telefoni a ta 13 kilo atu e taula ta ai te wā tono la telefoni o lo ia ia tau na yo uso ia. E whātupu manatu mai ia ta i taitani uma ma lele so ia ni whatinong o au mani ngalwe mai ni so tai. Ia taimi nei te wā vea ho ia le mahuta mai to lua ma whanau ma mātua pe wā tau iesi na swinga lai kiki wā tau pātea te amaria tuai tūranga uma sa vea. O ani tala alau tau ainga ma tangato le nuu, e la tau te siringia oe ma tau talangia le ma ta upu lea ma le whalawe lawe. O maua mai a sasi. Ta vero maua le atu lau whakasiri. Ia, le taimi le nei. Ia si... Ioi, e pe o a tala ale nu, o a tala le tau ainga, tau te whaasoa i lea taimi, nisi taimi e tusai ma le whalawe lawe, ma le mea na tupu. Ta vea o matu ainga ia pawal tala le nal whaftaia i le ali. Whaftaia le ali i ona o whaiona whaasau ina mai le ola. Ia o se upu fo i te whamtala ino le whalawe lawe sa vea e le taimi a lua ta le fiatala noi tangata. E le si tangata lu mātou te kakanoa sisiri mai tūlanga māsani a e tele ana o nā sina vāe ngai whaina o talatala ia o le atoanga o mea umai. E le o isa whamtalanga o no tūlanga fo ia e whangaru matai ka mafau fau ia whalawe lai whaatia. Ia o foi lai tō molo ainga pawatala ka māma ki nā le ainga tō lua ma whanau whaftai. E le lope lani meo le ao o ieila tōta whapeo le a o alwato i maa uilia whalawe lai. Ia e mesia so ka māma se kina. Talo whai. Tua foi lo la so i fua. Ia, le lei. Whaftai te le lava mo le tā. E le umai il tā talandoanga. E ei fo se taimi e mawaile avanoa talandoa ma le uso ia lua i tā vita. Ia, ma o lo nofta talo pea le tātou tunu. Ia, me se fo le nei pol kalame ma mo o tau. Ina ia maua lo tau manosi ma maua le lo tele. Lo iai fo i nai fiso soani. Ia, o lo wha ngā solo le taimi le nei o le ala le nā. E so tai e tuai pea. Ia, ma siaki atu le tūlanga ua ngā iai. Po wa tau whio lolo o wa o lewa uma na whai ia le wha moe mo i la tau na whano soifua le tolu lea ua. Momoli atu fo i tino i Samoa le to'olua ia malango mau i nei le uso ia wili i whaofo. Ia ao o tau o lo a fia pei manuanga ma ti ngā ma maftianga. Ia o le fo i tau mwhai lava. Ia nisi o le tātou o tunu i nei ia mai se fo i Samoa loto alo lofa. O tau tonu ia. Ia e te tau o na anga i atu i eise so swani. Aia o le a whaangata i le talano atu o le mea siri. O leo o sila mai Samoa i au fōlinga la le dei. Ma o lo o maua lo soifua. E oi na ua maftia le tino ma ua whaititia ai le malosi sa le masani ai. Ono ngā luenga e atina e a o le whalawe lawe o le ana whanu e nei soifua. O le mea moni lava lea e tau o se vavenga na whaia le tua. Ono o tālu sanga fo i a mātua mo le atunuu. A wai le ia nisi e le manatua o tau, e manatua uma o tau. Samoa maalo ma tama whanau le atunu o ngā lulu e whaavai teimi.
ia manofo ese mai o latu ainga, tai to lua ma whanau, whapea fo ia matua. Ia, o le tala atu, lafo atu i le nā, ia i lau i tū vai. Ia, o se saunoanga, whamanuia mai i le atu nuumala na tāpua inga. Ia a mātou, o te mātou te pati wai, leisi si am whainutala no is tangata ua wala au i le atua ono le nei, ai i ati au. I le nganga whaaloalo ma le nganga whaaftai le ngona pei o le uso i pei fui o se tama i mātua o lo whaafonga ma sila mai. Ia ma le loto nuti mo moia i le a o le nganga whaaftai o lo vava ai atu o lo e sila mai. Ma tātala noa ma whaasoa a o lo maua le soifua. Wai le ma whaile mea lea. Pe ana whapea, ia oi la wala au atu nei o ia lea unga, maisi ele mawhai. Ai, o le nganga ma le lofa leo le atua. Le ua ta sanga i eima lau lua sila whai lea so a maua lau soifua lau le lei. Ia, wha amai mai e lau sunga le ta talendoanga le so. Ia, o na ta tau ma vai hei lea e whaisau ma lo longa. Ia, natu lewa e ngala fiafi sa vea ia. Ule to e tai pa ia malu le. Ya tunu pele Samoa ye le ngata i leo. Lau whafonga ana mai tawhai fia le ni kelopi. Ya e mua sa u whamsalanga ni vai ngala fiafi sa vea mua na moli le. Kala pa malo po whaktai ni ngai le tua. E ngata no whasau ina mai le ola ya al malo si fo i. Eu ia ina le atua. Ya e whaktai no lana puinga mata mo kia. Vai ngala. Tai. Mochele le nga fa sai la to lang sua ya la fo ya to tong sai nga yo isi fo yo tu fa pe no to ma au ya la ile tong sai nga fo yo lo to tong sai ni ga no to tiki fai tamba ma lo to tu vale lo fa ya ma to nei tu langa fo yo pe no ma to wa ya mochele ya tu la vale nga fa tapi tai le au sai no ia le ali o whapeon whaafale le malu pata whaitaulanga i o Samoa la o tau na ruenga whai peolo tau kofo talo a Faiva i tama whanau se o tātou watunu le ngata o na ruenga whaavaitai ia sa ili ngā manuia fo ia wala si ese atu i nātu i Nisila ma Australia o tele atu lava le nganga whaatai le au whainga ruenga tofi a le atua ia mātou pe mole atu whaatai le nā fo i tu o le vai sa vea i lau fionga, ngata i leo le ofisa whasa lau, lau tō ofisa mal, e nei awa noa wha aulo mwhai fwoi na haese tō wha i lau fionga, e le ngata i leo le ofisa whasa lau, e no mō statu so inga, e le ngata i na wha mala mala mai fwoi tū uma mo le nofo fia, sila fia fwoi si o tātou watu nuu, vai na uma te ona iai pala we lavi ua, tōna i atu o leo whai tau vai yaso, tālu na mai, ia e wha tai ua, vea le nei la, e tō whāwhoi wā e lau fionga ma leo fisa whasa lau mo status o ta inga māta mo fie. Ia e leise manuia i o mātou tangata whātau wā sa vea na o lea tua tō tele na tito i whātou tumu mea ua whāngau ngau ina ea lai tō whāwhua i o whātau wā. Taur mātou talo sa vea i o maua e lau fionga le tō whā alwaru maua wā Tai.
Ia, malo tanoa, sao no whaloalo lau fionga i le vau vasa manaia, po lau fionga fo i le muangu tia. Tō mai se i o walu o te samo i le atunu uma o tangi, pe o le tangi e tapa tū tele. Ia ma aisi, o le ase me maua, o le atato fso ta i pea, a o le atua pule pule te tele, ma le atunu u loto alo lofa. Ia, o le atato feilo i pea. O le ale me maua mai le atunu, ma so mato vai vainga, o le afso ta i atu, i lau sunga i a whapena fo i le sunga i a luai ta vita. E mole te minei, a lofa tele mo oe, i a pui pui le tua, ma i a to anga fo i e whai i a whaatununga lo au mai le fo mai. Ia, ma siaki i lea taimi, ma lea taimi, ai soifua ia ma ia manuia, feilo i pea, wha manuia le tua i a te oe ma le ainga, wha soifua ia. Ia, soifua ia, sa lea. Ia, soifua ia, lofa te lea tu. Ia le nā Samoa, ia e le mawhai e upu na wha matala le langona, ma le anganga. Ia oi e te whitala no i stangata uoti. E le mawhai. A ese alo ta langona, whaatau waa e le wawa ai atu e peila wa fo i olota i ta uso moni na tō mai i le manawa e tasi vai atu tu lau le whaafonga le atunu. Ia ai o se wavenga lava, le whaasauina o nisi, ia. Tātou te le manei o launga le whaiwhi au lena sau noa i le aso leo le memorial service le sunga le whailau tusi Reverend Filemoni tu inga mala au te mana tua pea ele i tau fia e le atua le oti e o i lana whanau maona tangata ai uilo tātou tangi tele ma le leo te tele ma wha noanga, tātou te leilo atu foi. Le mawhatia ma le wha noa o le tua. Ina ua oti lana tangata na whaia. Le ala la lea, upu i alwhai whau, tā mai le tusi. Nā li liwai le tua e whai le whai totoa ma le awala. Whaatino le awala e toi whaasao mai ai, ia avea le oti, o se whai tu toa ma se awala e ulu whale atu waile tangata i lesi vaenga o le ata o le wha o le tanga le atua mo le manuia ma le ola e wha vau. Ioe. Ana ia ia upo le naso i le sunga le wha whengainga ia Reverend Filemoni tu inga mala. Ia o mata mau mata vane ma vavane i lo u fatu ma lo u mawhau na upu. O upu whala e au e wha mawhana whana ai. I loto o tangata ua mawhatia e ailo lātou so tanga vāvā la lata a le o le toa lua, o le uso, o le tua file, pa o le tua ngane. Ai o le atali i o le tua. Na whai e le tua i lo na whātusa. E le tio fo i la, e matua whaano noa matangi tu i le tua, i le alofa i lana tangata malona atali i na whai. Whai e lo ma le awala lea. Au mai malesi o na atali i pele e tō tasi. Na ia le whano se tasi, ai whaalawa au. Ina ia manu mā lo e le tunga mau. Ia. Sa mōla na utu sila mai. Ia le sunga ia sasi neru. O se tasi o atali. Ia po uso, po tama whanau. Na whaasauina, au tō whaafonga tuneri la ia. Alu atoa le tio ata i tonu le mata. Ma lepe atoa wale si tū leo le ulu. E le o toi le leisa na whaalongo. E le o toi le lei le vaai. E ti ngā pēr le ulu i taimi uma. O le tua a matatu i le tua ua e alu i lalo. E ta oto loa. La ngona loa le maftianga ma ti ngā. Toi au mai uma atoa ia ilona mafau pe o le ata wha solo foi lea. Ia le whaalave lave, ma le vaai i nai o na uso ia na maaririu, ma saa le toto, ma tōle soifua i ele o Aotearoa, ma tangata whenua. Ia le nao o atu le tātou account, give a little, ia whapewhoi le tātou RSE, support fund, le nā i e mai au na toi nātou fwoi le sunga ala uli, Isaac i lungo le tātou screen, ina ia mawhai. Alo lo whane Samoa.
pe lima tāla po le anapa. Ia, e mamoli lava ma o tupe nā. A wao tangata tonu ane, e leo toia ngā ia i la tau a maali liu wa umo na whai iai le tātou so sani ma le whaalalo. A oi la tau tonu lava laia, o le a ola i pea, ma ti ngā, ma whaingatā, Noe, malu tia i lava i puava. Ona, o le whaalawe ma manu anga to atu ngā, e peo na iaile nā whaalawe na whanoa iso i fua e tonu. Rota oto pea la le sunga ia lapi, le aunga i le whanamai peo na utau atu, ua maea ia le tautonga e valu i tu la, ua ave i le room o le recovery room, ia, ele i malama lava mai los tangata ai ua mawhauna minoi mai ona ta mai lima o se whai longa tā ua le nā ma se whai longa le lei e lo ai ua iei ona senses at least the fingers can move a o le sunga fo luai tā vita e tai tusa lea ma le sunga sasi neru lea na utou whaafonga mai ne iai i le mawhatala noanga. Ia, anga leile tua ma musuia fo i le mamalu le atunu o Samoa i Aotearoa nei ma Samoa i atunu i Fafo, awa o tau sila i le anga le lei o tangata lautele. E le na o Samoa na lato lafo tupe mamawai le tupe le na le giva leto e lata i le lima se fulu ma le valu wafe. Whaftai fo i lato sa lato tau la mua ma i tātou uma sa tātou tau whaitongi le maa mavelo le aso. Ina ianga le leia i lātou o whano lātou soifua e maise o lātou teito lua ma whanau ma ainga wha vau. E le aluase, e o mai lava le temi le nei, e langona pēr le matui ma le tinga. Ia tātou manatua i lātou, ia tātou tālu sanga moria, ia tātou manatua fo i lātou ia o soifua pēr. Ma tinga, ma manuanga. Ia tātou manatua i sau lima tāla, po sau se fulu tāla fo. Wa manatua e luange ia malowi ngoa i nā i au tafu. E whai tau fo i ai tangata ia o le anga i ai, ia le wha moe, ia ma le nase leni. Toi 5 minute o na tāle o le tu la e ono, o si mai le wha fonga, tātou telefou i vai whanua i le ngana peritania, ia tātou toi fo i mai, ia wau e le Gagaifo Faiva i le nei afiafi o le aso astofi. Ua mawhai o na aura tula polo kalame le leimo o i aso taitasi o na o le langolango malo si le whale maliu a se alo le aturuu o ese tātupu Funeral Directors i Manukau City. Po kalame leimo o e tālo whalava. O whai wa tau loto ala mātou ainga o na whamanatu mai a teau. Le mafu anga tasi tusa le ai, le taula inga ma le tō whama mao. O le tangata tusi ata whale, le kā muta, ma le tangata vali ma teo te wina le whale. O tangata nei e tō tolu. La tau te pua ina mai loa le lei le tino atoa mai o le whale, a o le i whawina. O le tasi leo mea tutia, wa tele o na whaalia mai e tangata polo kiki, i le pale mene. E whapea, o le mafu anga lea wa te tawai o na pāsia se tū la whono whatu. A beta, o tele tula whono pāsia, wa whaamania mai ai, le ai o se tō whamamau, o nisi o sui whai pule, o lo ia nei tono o le palemene a New Zealand. Whaataita inga na pāsia le whapau i lalo o tausanga e whaatanga ai le au talavou o na inu awa malosi. A o lea ua toe tau mwhai e toi si ilunga i le ruas ful tausanga. Talwai le tele o whaalau lawe tupu i tupulanga, ua awhia i le inu awa malosi. O le pāsia o tula whono sa alo te urunga alii. A li matamaitai. O le whaatanga o na whaapa upepe e lei whananau. Na pāsia nei tūla whono, ma le mole mau ala toi lua le ata atoa i le lumanai. O te tonu, o le nāti se le fia o tūla whono ia, na whaato i lalo i nai malo e pei, o so toma ma Gomorra, o Roma i lalo pule anga Kaisara, Papelenia, Asuria, ai kupito ma le to tele o isi aturu. O no tūla whono whapenei, o lo o taula i e te lepe ai le whaavae o ainga. O le taula inga atoa le nā o lo o anga i ai, le vaai e tangata o lo la tau pāsia nei tū la whono. O e se whamanatu mo tātou. O le nei leo Kirisiano,
O le atua, le tusi fale, le kāmuta fale, le vali ma le tau wina le fale. Tusia le whata oto. Wā tina e le fale le poto, ai wha mausali ina i le wha tua. O le poto foi. E tūtu muaia feafe i o loa lava e tā ua male matangofie. Tusia le tua le amatanga le ata matangofie, ma fausia ina le fale po o le ainga i le tuu wha atusia. O le ali i maletama e tae i le wha puiponga. O le wha avae le o le fale, o le wha avae o le poto, wha mausali i le wha tuatua. O le poto ma le wha tuatua. Ua tūtu muai o loa tā ua ma le matangofie. O le upu fausia po le ati na ele ngana e Peru. O le toe tuu whaatasia. Lona winga o le ata mai male anga vaalea. E mawhai ai. O na tuu whaatasia le tino atoa o le fale. O le poto lea. E sila totoa male pa auta uta. Po le wha mautuina lea o se filfilinga whaia. Ina ua iloa ma mautinoa le tino atoa mai o se mea. Ua maea. Ai le o se whai unga na whaia. Ina ua vaai ina o se vaenga o le ata. O le poto e fausia ai le ainga. E whaatu tumu ai o lo umalava e tā ua ma matango fie. Le matango fie lea o le alofa whea alofani le ulungali. Fia e fui lua whaatasi i so se mea. E o iai. E vivii e le tasi. E te talo le tasi mo le tasi. E iai le malama e whetali tonu wai. E ola whaatasi i le whaamaoni. Whetalai mai le tua. O le poto e toe whaaleleia ma toe tuu whaatasi ai lo ainga. Ia tātou te talo atu nei le tua, le tusiata o le fale, ma le whale, e mua whau ma whaasi ma le poto lea, e wha vai ai o tātou ainga. Awa o le poto le nā, e mawhai ai, ona e lo atu le tino mai o lo ainga a toa malona mātango fie, i tau sanga i luma, a o le i o iai. O le a wha mausali ai oe, e le poto lea, i taimi e lulu inai, ele ti apolo, lo fale, po lo ainga. Mamana tua, ele lei mo oe. O le ese tatu pu funeral directors o se fale maliu Samoa o le tali foilea o taimi whengata o na o le malanga al maliu maleoti e mawhai foi o na latu awina atu ma awina mai tino maliu o e pene mai so o se atu nuo lalolangi wala auno le ese tatu pu funeral directors i le lua no lua toru fitu o pea fiuane ele se fulu malebalu Norman Spencer Drive in Manuko City. Radio Samoa. Taslima ivatol amo. In this update, Labour's Willie Jackson says we can't simply turn our backs on gang members. The bill to ban patches in public has passed its third reading in the House, including late changes to extend it to the homes of repeat offenders and being visible in cars. Jackson says the complexities of so many whānau ending up in gangs demands more of Parliament than just banning their patches. The findings of the Royal Commission on Abuse and State Care suggest that 80 to 90% of gang members were victims of abuse. The Prime Minister says he's confident police understand the new law. Chris Luxon says there'll be a consultation period for perfecting operational practice. I want the police to have maximum amounts of tools, because we are going to harass gangs. We're going to make their life incredibly difficult. Murder-accused Philip Polkinghorne must wait until at least Monday before a jury finds him innocent or guilty of killing his wife, Pauline Hanna. The jury's gone home without reaching a verdict and won't sit tomorrow because of a juror's prior commitment and will return on Monday. The Herald's Michael Morris says Polkinghorne reacted emotionally today as the 111 call reporting his wife's death was replayed for the jury. He was so upset that the judge had to call for the proceedings to be put on hold, essentially. The Minister of Transport is bringing a new weapon to his war against potholes. 5 new monitoring vans are being sent out to patrol New Zealand's roads using advanced digital equipment to look for signs of wear and tear.
Simeon Brown says the high-tech vehicles will scan all state highways once a year and local roads every 2. That's news. In sport, New Zealand has quickly bowled Sri Lanka out for 305 on a rain-interrupted day 2 of the first cricket test at Galle. Will O'Rourke mopped up the tail, ending with 5 for 55, as Sri Lanka only added 3 runs to their overnight score. Middleweight boxer Andrei Mikhailovich is amped for his world title fight against IBF champion Janibek Alimkhanuly in Sydney next month. The rescheduled bout comes after the Kazakh pulled out of the original fight in July due to dehydration. Mikhailovich is confident he can get the job done after facing off with the world champ in Las Vegas. Feisty halfback Nick White has been recalled to the Wallabies for Saturday's Bledisloe Cup test against the ABs in Sydney. That is sport. I'm Raylene Ramsey.
Sorry.
Ia toi whatalo whatu le whafonga tāpua ia le tunu ia me se fo lau sila mai mo wha malulu atu. Io te leo tātou whatala noanga le lei ma tātou malo le lei ma tā upu le lei. Ai wa sau fo le pua ku vai lua lunga I ai sua lunga le vaenga o le si tātou waia ia wha malulu atu ai o le umana na wha le leia e le au whainga ruenga ia mafo mai o le technology. Ia whaaftai le tua le vaveo o mai ia tātou fo mai ia diagnose ia le wha le tonu sai ai ina ia wha le leia a tiri le tātou ngā luenga. Ai e le wha moe e ono toi pue ia talanoanga na wha soa tua nei ma le whatalenga tele ai. Ia wha pia fo ia le sunga ia sasi nero. Vai le mamau. Ia tasil nā mea o le whaisi mamau ai wha le tonu mai I le afio anga o sili le motele I ngā tei vai. Le motu tele I sa la whai. Wha malulua tua I lau whaafonga anga Samoa. Ia ai sa tau mawhai lava I le mea sili o na lei. Ia mawhai o na utou whaafonga mai. E le ngā tei le whitalenga tele ai. Ia po le whitalenga fo ia leo moenga. Ia ai whapena fo I le sunga. Ia sasi neru o le sa manua. Tinga ina ele lave lea na whanau iso I fua I la tau tolu. Ai manu a tinga ina leisi tolu. E pei o na whatau toli aile sunga. Ia lapi. Ile whare mai whapea na fo le sunga ia lua I tā vita. Ia whapea fo I ma le sunga ia sasi neru. Ele whasisilanga lea mo tātou mai au nei ngalo ia ole tau vanga a ufai pese le Pasifika o le musika moanda. I le astona nei I le Dewdrop Center I Manukau. Lo maua pēr ia le avanoa e whaatau ia sau ticket. I lunga o le tātou upenga ta whailangi Event Finder. Whapea fo I tickets e whaatau I le whaitutoa po door sales I le astona I le la sau nei. A mata le tau vanga I le tūlai sfulma le lua I le uli. Anga ia tu le tu lai fai le fiafi tala fo I fai to o me le tu la le afo suma le tasi le tai au su mai lo malo ainga ia ma wo e mai mo I le matanga o fiatele o tapenanga au fai pese ese o le Pasifika mo nis fam talanga tana yang I le tato musikamoana.com musikamoana.com ia mana tu fo yo le tamaitai lea, lea sa auto pureai. Lea sa auto whaafonga bai o whaatala noi na foi. Ia, ma o I lato foi nei na whaia lea o whai pese lea le musika moana lea sa whaia le lo. I le stasio whaletele na le event center I Manukau, o I fo I Aukilani. Hale I tātou tickets na. Ole afo. Ole sili la mo o e mo iau tickets e lua e te alua I le show le I le astronai a Sunday. Ole ata tu tala noa ai. Ole ale company ro lato fa ta mo e ma fa tu langa ina ia le tau vanga pese lea. E le tau vanga pese o le awhaia I le astona nei ia ma o ai I latou o lo latou whaatau taia ia le tau vanga musika lea po le au whai pese lea la tātou o mai tātou te amu I o kou wako ki o e sfululua al te mile nā mata ngā lue malsunga la uri Isaac I le tātou por kalame o le tānoa ava I le aso tona nei ia tō tele au tō whaari mai o tō whina ngalo I lunga le apia fōlinga ma tātou YouTube whaangau le malie mai ia ona o le mata upu I le ango le tātou orio anei ia le o wha malulu atu le ua au tō whaafonga me o pisa o I tua nei ia insinia whaapitoa o le broad technology ia la o mai ia toi whaiwhale sia tātou a mio ia le nā ai e toi fo'i la utala noa I le mata upu lea o le tūlanga ua wa ai ma wa lalo ai
E lātou o le komiti o tāpenanga, mo le whono lea le jokam lea lea whai atu le masina fau o katopa ia i tātou. E le tātou atunu pele i Samoa. Wa te le tustusinga, ia o whai loa i fau i lau tustala ma lau whaasala lau. Ia, ma o le mautonu o i lava, ma o le nova mawai se toa fi malie. Ona o se whai unga ua whaia, e le teitei whono malana komiti e au fiai ma le puleina o le tūlanga o company whaasala lau. Ia ma le au tusi ngā tala ale malo. Ia, le alai au fiai le TV Iva. Whapena ma le lua api. Whapena ma le savali ale malo. Le newspaper le savali ale malo. O i la tau leo o whaia ia le whai unga nei. Ia leo whau to avatu le tua lalo. E le fionga ia awelua, whapea fo ia le fionga ia ngawhili ma le sunga ia na nai lave i ti ngā. Ina ia alofangia. Ma sila alofa mai i le tūlanga o lo iai le pangatia. Ma le lea mana ia ina o le media Samoa. O i tonu, e te tau o na fito i tonu iai ia se tanga ma se sila ale komiti o tāpenanga. Ia la whalane nā. E te tau o i lava i so se teimi e whai eini whono te tele ai maise o ni ngai o inga te tele big events, special occasions pertaining to the government of Samoa because it's the people, for the people, by the people. A whailau a le amana ia le Journalist Association of Western Samoa. Ai ua lātou ave le wha mua isi company mai ai atunu ui whafo. Ai whātua na iei ma whātauanga vale le vaai. Ma whaina elo le vaai tulau le whaafonga le atunu. Ele umalawa. Ioe. O le ua o le mata upu I luma o le tamaita I paramia. A o le ua umo na pasia le kabinet. A le whatoa o mai nei le alofanga. Leanga uti ma pupu le taimi. O la whawheo na whai whapua a whapene I alo mata ma whanau sa mo tulou le atunu ma le whafunga mai. O whai unga nei, e le o ni whai unga le lei leanga iei tangata I e tutu mai tua sa a vema minsta ma whai pule o le malo le paia inga le na te atu nei. Ai maise o le minsta, o le sa a vema minsta, o teknolosi ma whamatalanga, ma whaso o ta inga, whanei o na pō. I le vai tau le nā. O tau se sila la Samoa. No a tangata nei. I lo lato malosi sa iai tui le epa ma le HRPP le na vai tau. Whai a lato deals outside. While there are still members of parliament and a cabinet minister. No, ia fi kai whala epo ai. Nā tō sila fia. O le fionga ia whamasanga Rico tupai. Lea sa avema. A rewa vai atu nei. Le ilo na so tanga nga I lista malo le o nga ia. Le company media le ta o le MMG a watu nei New Zealand. Oka se le mafau ma le amana ia. Ta fe pe ana whapea. E manino mamala malama. Tangata uma I pulenga whaatemo kalasi. Na malo. Saoloto. Mamana ia tau tangata. The media companies for the Jokum meeting in Samoa. There was no tendering process. Whelau iei whainga whaavai le malo e masani una whainei. So se ngā wenga whapea o siri atu ma le 2 miliona.
e te tau o na ave whaasalalau. Alu I mea masani ma whainga whaavae sa wai. Ia mea ia. E le o ni mea manuia ma le ami o tonu. Ia. E le ami o tonu. A umalao na toi fo I leo papalang. Ma kampani ia mai fafu. A oai e lufi lufia. Ma whaaso o lea tunu u le sa vali ma moli. Ala ale mea tau nā ai ma tā upo le fono. Wa tasi le nā mea lea mai nei. Fa mai e te tau na private ma te tau na pui puia. Wha amatalanga. E ai se sio e whaini wha amatalanga se e winga I le autu o le fono le ina ia manuia. Atu motu o le Pasifika e mai se Samoa. Ia wha pena fo I mātu nuu o taupulenga Peletania. Lea na o tu nei a lesi company mai fafo. Whaitala leanga e winga ia Samoa. E le o lava lana tāpenanga. E le o lava se tāpenanga Samoa. Leanga whatitan malo. E le lei a wala. Ala le mea lai whai. Ana le mimilo tu nei le media Samoa. Ma tau wha sao le li poti se na ave I fafo e papalangi mai le company, le Telegraph newspaper. O tau se sila lai e. Ai a o lai fafo. Ma avatu e mele 2.5 miliona tala. Au te talo atu le TV tasi, apena fo I le TV, o I le 2AP, Male sa vali, ma o tau ia lo se 8 tono le komiti lea. Ea sina avanoa, sina pautala nale, e amana ia ai, pe a fai, e ta tala lau tau whama lau tau whautanga. Ina ia afia le media, ma le Jaws, a Samoa. Ma isi media outlets a Samoa independent. Le talamua le nale. Le atamua le nale. Le observer le na. Le Radio Samoa Multimedia Group. E a tama whanau le atunu. Le tautai e ma le Blue TV nale le fionga ele. Nga fatasi ma le sunga ya siata. Le Radio Samoa ma nga Gagaifo Faiva ma le tano ava. Tangata mātutua wa loa le ngaruenga. E au tau whanongolongo lai meo tama I leiti o fo I e le amana I esesi. Meo tama I kamosi. Le leiti o le tama I titi le nale o sai o tongatuki. Tama I titi o le aoti le fia ofu I mamalu o le swafa tole a fua. Tulau le swafa tole a fua. Wa leva ma tele taimi mātou tala noa ai ma le tūpulanga, ma le aumanga, a le whare fitu, ai maise o whasto tai, I le maota ma le malae, e whae e ai swafa ma pāpā o le swafa tole fua. E wha mai tangata. Mea ta mai titi le nā, wa uma whauna tala noa mai ai. I le isi so tanga, o le tamawhai, I mo, I le awa awale suri tamawhai. Ai sei ma fau la po fe na fai ai. Fe na fai ai. Ai we te tau tala le ma fau. Langa ele o e se media lo ia. O e se awata mai me fai lau te mai fale ta vale. Ah. Nala le na te fe tu ai. O le por kalambele na se kafe so le. O sa kangi, e kaukala mai a, e tautala mai a, e te wha vale valea, ma ua e wha seva loa ina. Ioi. A wale mea le nā, e tau o le wha vale valea, ma le wha seva loa ina, e te lei loa o mea valea na e whai mai, ma upu se na e whai ma upu. Ma upu ele ni upu Samoa, it doesn't make sense.
Te re lo wha o ma leise fo i upu wha Samoa. Ma fua i sea. Ma fua i lo upu leanga i le anganga pa ia ma le fionga pa ia le tua. Ma fua i sea. Ma fua mai ina o lo tango. Wha aliu se le fina ngalo pa ia lo au mai tutono o le fionga pa ia le tua. Nau na umana e wha ngā se. Nau na uma foi ona e whaitau, ma wha ngā se, ma wha winga se upo le tuspa ia. Ona e a ngā i loa lea e tala le fifi o le tau whale o le atunu. Tu lau wha whonga sa moe le ni upu leanga upu nā. Upu nā o le suanga o le vatele ai mo moli ai se sa vali e whaingo fi ai winga le anga o tangata. Nā tau te whia mea whapea i le atunu. Nā o lau sai ma o lua whaitio ma lau to lua nale. Ona le pisa to fo tangata i le lua whaaporu e te lua leo e. Te lua whaipoipo ma whaifale. Nā mea se. Nā o lua sai ma whaitio i le atua. I le tari atu o le atua i lua tatalo. Ma tatalo o le whale o pi inga ma satani. Ai se te sila iei i mea te lua tatalo ai. Wa le tali atua i le atua ma o lua sai. Ma e ai fe mai. Fiwa tatalo ina ia loka lola uli al mali atoa. Ngā re kuia o ngo o siau vaenga e ma pui manawa i re ki la moli. Ua whai ei le zonga lauli al mali atoa. Ma nifo tuli manu o tangata nei. Ai se no can match. Whai mai le tatalo o tangata nei whamei le o tali mai i le atua. Leo ngāri i rea ma le whale o piinga. Ina ia wawe o le wha maa vai fia me. Mai le tofi pāle mia. Wa tele lona pio ma lona le iloa. Tai se atunu. Ia alua se ia le fionga i le whangwhtalai mai le nofo i tono le mauta whono le pāle mea. Ai me kakalo ia. Ia wawe ona wha maa vai le ao mamalu o le malo. Na te le malama fo i o ia i ona tiu te wha ao le malo. Se wawa ai e. Ma tau tia. Le tia o wha longo wha mai. Wha mai le wha fasto o e mai se le nai le nu o fasto tai o na i le swafa to le fua. Wha mai o le taimi e o tua i e sai. Tala ia le au manga sa mātou tala no. Ai ala. Langa ole o toe o no sisi o isamo. Ia loka le sui pale mia malana ua pako. Seiva ai i me ta talo ai nei tangata. Ia ta loka min star al kapeneta. Ia wha maa leia whaife au uma e langolango ina le wha tua i le tua sa mo o tas. Lele ala langa whaife au whaafe tai ua lato le tōngia se la fonga. Mea na whaia e whaia le tua mo ana au na whaia i le tū la fono a le whaatua i le tua sa mo o tas. A whi so le se whaafonga ia. Ma sila sa mo i nei mea e ta talo ai nei tangata i le tua. Ia tutupu i tai o le malo Samoa ni mai mani ngase. Awa le tatalo ina ia manuia tai o le atunu. Ia musuia le nganga pa ia. Ia lima tai le nganga o le tua. I whai unga whai ma ia maua le malosi. O tai uma o le pale mene. Tai o le atunu. Mai ao se yo o yona i. Mai maunga te tele se yo o yona maunga iti.
Au tātou iai la i le whaamala ianga le unga li i le nai. I tai o le tātou atunu. Mana tua i le teimi le nei, a whaafonga mai, ia le fionga le li whaipule o le tofi pui o le i tu malo o whale alupo. Ia le fionga, le sui o le whono, o le sui o le palemene, fuiono o te nina Crichton, o mori atu o lau whaanga o ngā Gagaifo Faiva. Ia malei atau sa vea, ia whapea foi le sunga la uli Isaac Paunga i lau o fionga. Ia male tatalo ina ia vave o la whaafoisia ma ato o tolo malos. Aua fo i le tō whare lei. Toi fo i mataliu le uto i Samoa. Ma ia wha wau le au nanga. I to tonu o le mautafono ma le paramene. E mause o oio le tamao le tu malo. O subcommittees o le paramene le sa tofia i la wa fionga po committee fa paramene. Lewa e fa ma mai i ai o no le umi foi o no sa ili ngase ma si i mai i lau whanua o Aotearoa au kilani nei. Ia o le nao manino ale au whala. Awa o leo ngāli i ai wālea lea na mua o mai ma le tala. Mai au, maua mai fo i tala i lunga o le upenga ta whailangi. Na pawa ne o me o su e mai ia la tau tala ma me whai. Maua mai lunga o upenga ta whailangi ma me saru i la pisi tangata. O na hou lola ia lea, ua wha mau popo mai. Mai so se tala lava e watu e tuila epa i ai, o mea lava nae tatu tonu i ai. No research, no new thinking, no new way of doing things. No research. Ia. Lena. O mea lava e watu e tuila epa i o luangutu, o mea foi nae toi luai mai. Nala o ai valea ya ala ia le fa pena de uni la capia Samoa sa o mata tu le fatale no ina le sunga asia le Blue TV ia fa pefo ia le uso ya umua mo le fionga to le fo Andy ayuluputea o le uso ile loli ngal mana Rudolph Moores. Le ma se mea se e pe o nou tau whafonga ma sila o ma tala noa ai fo i male. Male nā uso la tau ma le whai unga wa whai iei e la kapi. O le mori maua i. E le o isi mata upu i lunga. I le board. E whai ai la wadi i o whale o ma vaenga Vincent Pule a iwi whapena fo i male stanga tale nale. Nāna tu lima i ai ia le ngā ruenga ma le awa noa whai ngā ruenga. Ia se o Manu Douglas tu lauru swafa. Nau chang e pa o ia. So se teimi a le ta ua e ngal mana e otua i tono le ofisa e otua e le o iai ia whale o mawanga. Ala e moe matua, moe le lei. Amu ia nei tangata. Moe le lei le ao. Awa ngā ruenga ia na watu nei o e whai. Tale me o le su e na mata upu matuli le na po na ua watu le whafonga le tunu. Matutuli o mai ma le au. Macari o le lunga i le board. Talo whai. Ai o le a whai e lava whapea. Ta ino i noe. Ua peo ni mea lato a inga mao lato nuu mawhiong. Ai safa sa boa. La ale mea ua le mawhai ai. O na whai batali le lu itau le nā. Whaariari mai luma. Whaariari mai luma whaspepa. Elo ai, wa umana pasili level 1, umana pasili level 2, umana pasili level 3, certification and qualification. More head coaches uma. Ale la kapi Samoa, mane manu Samoa, manu sina ma. Male under 20. Wow. Nothing whatever. The Lakapi Samoa has violated and breached
standards of International Rugby Board and the World Rugby. By what? By what? By not ascertaining and the credits to be qualified and certified at the highest level of coaching and international team. A lele la o toi whapopo tu ai, mal stage 4. Le o toi whapopo tu ai le IRB, another stage. So you have to pass stage 1, level 1, level 2, level 3, and now level 4. So how many of our coaches that we have been using for years, o tele tātou whaia o ngā whawa malo, a o lea, lātou tele au sia le level lua, tolu, wawa i o whatana, lua, tolu, le la whapopo malwha. Ai to tongi mai lava. Ele IRP. Ia. Ia le nā. Ele umalava. E pese pese atu ai pe lava. And I'm wondering, with the conscience of these people, that they will sit there and just warm the chair and not to worry about anything. E le popole se mena al wha le na fōa. Whai le whai unga. Le ana pisa nei, e le tutuli ina o tangata whai ngā luenga. A lare mele, e ringa ka whai ngā luenga me ia le yungi lakapi. E sa, o le mori mau ia ngaru mara. Na isi uso ia. Sa mātou tā alo ma māsani le lei ma mā. Wheo sia i le lei le tā alonga. Ma tutonu o le nu. I le uni ngā luenga lo whaia. Na le momoi tutonu o le ofisa. Le aise tupe whaalu le lei le tele o fia se lau wafe au mai le IRB. E whai aise whale ma se ofisa ina ia tapu vai tasi i ai matau pu u matau le laka pia Samoa. Ai le whai le whale. O le whale fo le nai a veo se aseta ta ua e mwhaiuna no mai eini tupe. Wha mau le whale tupe no mai eini tupe. At least they have built a house that can become a collateral if they want to borrow some money for the development of rugby in Samoa. Ai o lease solo ma rent solo I facilities ale usapi malafua o mai ngā tai I marifa. Na le lisi, e wheo a I pein tangata foi e ta ua ne o meo gypsies and nomads. Pein tangata e nofo solo e leini o lātou ainga mani me wha mautu iai. Upo sa o na, wai o tau o ne talanoa. Mai sa o al tangata na sa vea le mea sa. Le sa o iei tupe. Le ai se fausio se fale tapu vai tasi ai. A o la tou e tu malo. E ma fai o na whape atu le malo. Sei fai lea ile talafo lea atu lepa. O le whanua lea. E ma nakolo i le malo ave loa kongi mea lea I runga. Dalar me o le fai se fas whanua pe o na ave le fas whanua e fai ile pe tesa. Ai whetuli na I solo le pūlenga ma leo whangaluenga a le lakapi I Samoa. Pe ni pua ai lea wala. Te lau whafonga Samoa. Nanga o mea e ti ngā. A le tui atua. Ma tu lei atu pea se I whaalongo pe iei ma I iwi ei talinga ma mata. Ma ui ei. Ia le wha malo ti a mai o le muaulu ma le whatawhata. O na pe lora I fo lei lalo. Ma whasetuanga. Ia ai o tau te whai ei whapea whapua. Tama whanau le atunu. Le ngata le media. O mai la kapi Samoa. Se vavai. Ia le nā. Toi 8 minute o na tā leo le tu la fitu.
ua mai atu e fo le unanga ma le tautua. Ale atu sa vea ma le sunga lauli Isaac. Ia ma le tātou porkalame. Fa malo le ngā lue ni aso. A malo yo tau tiute ma Faiva lo filima. Le ngā e o le la i le tai au, lea o ngā ngaifo le la. Ngā ngaifo e fo i mo tau Faiva. I le manuia ma le pui ngā mai le atua. Ia le tātou tino, malo longa, tau mawhitanga, tali ngā sua, osi ngā tauranga, mawhai ngā lotu o le nei e fiafi. Ia mā whanawhana tō whanga pe a tā oto le atunu. A mangalo fo se leo, io a tātou mae a i mata upu onga ma le tāua. So na io tātou sa i ai, ia, ai mati tu ua outou i le pese masani. E wha manuia tu wai i a te oe. Ma ia e mana tua mai mau. Ia so i fo Samoa, mi tele, nei o fiafi lofa ma oe, o ma fo i longa le app, ma fo ringa ma le Facebook page, ma le tātou YouTube. Share our program, like it, and leave me a comment. Manatu le mafutana o manatu maita o tu mawita ilo fatu Boma tate tala no ai Mamo sao se haso tato e fiava ai Usue e fuli mai lo tua la upele o tele tu na oe Tau sao soni o lau fusi ia mana tuai Usue e fuli mai lo tua le polonga tale lava Afai olea la upele Fai olea la upele wala malena Le fa no ua foli mai O hiawe Lo ufatu ahulu fiai Lengao sa wale mafaina tini lufiavai Afai wa e fuli tu mai